unchichidia say. One would you afi na chichidia hinini awo mu no ofo se nkuo ena na yire to jom say Asem Mpe Nipa oyi pa na pe na wasem mo Before say Asem Yaw no kore obofo say nana Asem Pa na meka no na se me kofa chichidie ba na se won antimi amura nana bibi bitiri to enti nana aboda wuro say enko fra manfo nyina me amra ne mfa Asem ntu won mampa amafo di say yo ya bodwa yi obofo nso akofa chichidie abegu bedwa mu Ebra wadu obegu hono baby I want to wa na want to obi antu dwum podo bi abansem wa pa na na fra hin kwa se onko fra brafo omra no bofo agu na ni mu ase achira man san e ko fra brafo ba ya asase e ko ko bofo ampa ya do bofo ko demo Eko jani tina ede baba chere na nape ho ena chichidie hini obon se nkuo ena na ire nso etu ujumu die chere se Asem Mpe Nipa oyi pa na kana Asem Every dia santimaya chia tum ene Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba wotetetu ama na homene so Bafo ya boyen tabam ya nansro ya nanfam wo koduma samo hwehwe fidie e matromo bidie kopa bibidi Asem Mpe Nipa no ya ba na ya ba emirikisi ya tumi no ya frɛ no samampo yedi so ena ye jane so sikofans o sikofans idea emra so se Asem Mpe Nipa ayisi sam ne apomenteme ho ase asem ya de babeda ye bia no ye be ko ne de ache onya pa asem no pomasi bire na ye kamfo ne nyina no ye pasundue e wa santemam ene Ghana mam ene wiase afa na nyina no eno ti na mpapie no me ka kire se ye otatu ye ma ye homene so ye nam soro ye sai enam fom nonso abo pausima aduenu nan e wo 93.1 Sompa TV no so edi atwago enya asem keto akra o papambo so me no bronya bosom ya edikan no ne da etoso miensa ne 3 January 2024 date no akrachefo na dubia bia okukọ officer hodwa ibiti womo wa hweye na wa modate ni ye kwa fast mabre wo dia ma no fon kura betimi asesa no hwon sayi abra date no ye wo January no hwon sayi dwumade ye wobati omro asamwanka saa ena wo hene yire maame yeboa akua asuama bronya woya aprewatia obate ne kan ewo dwumade we eso na the nation's anchor of Lumba ene Asem ketwa obetene kan ewo dwumade we so producers awadawroma wakuchire biagu apono ne apaso ne ebetu ne sre ene abasa bansu ni de sheba kwaku yeboa eka producers no saa ena Dr. Mo eka producers ne ho na Kwantabisa Isaac eka producers ne ho ye nyina kwanta twemani nanso mani kwataso ene ebegyina ne ade atwen no Kwantabisa ono ana edi bonkumhene etichi fidie froma edema na Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo na uko MC awa mrate o mabo homodene omokeka nyoma bom enya asam keto akra Ransford ewo ho saa ena gosuni desie no na nasafo kantanka sempremu bema ofri goso fa ho yeden abrante no obre ne ho ase kwa anti fa ho yeden fo ne mienu ene wa enya asam keto kofro bofo mpa bema asuketu am yi pebra na Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo menam ti atwam nam de Asem Mpe Nipa kobo asase so kan champion was a champion buzi the captain odidwuma se no was obetwitwa nwoma no de ato apete social media na futu sem no nyina akoso kama buzi oya brante bia na didi so ya me fe buzi na didi ya me fe papa
na didi me fe ukọ TV hoso so a ukọ TV hoso so a Resford ewo ho ono no CEO ma Asem Mpe Nipa oso obeto Asem Mpe Nipa Resford na ni abre papa David ewo ho saa ekoba Jesse Simpremu Bema enso ewo Sompa TV studios wo omo dawroma na dwumadie yedi atwaguo ewo so enya asem keto akora ya kanja gum afiwe ya simno de obi ani abre na Asem Mpe Nipa ya ni abre se krodom enya asem keto akora ono asam bibi aboko o fo so be ma nyame adom bibi aboko enya kura ekoka kire hoji nyame na ekoka kire eti no ma hyeyi na se 2024 we na to so mienu ya betena aha do nsacha na no ana me trafia na me hwe o man ni wadi buache na one na pamfo mu kasa se nti mbusa se ya na bre o mo bre nti ya o mbefa esrafi o mo mfa mayewai ye kan bi o mo mfa no mo sesa kakra ofosu enkwe okay the nation is anchor the nature the chamane dabodo mo je die furusania inshania ni di na enka ni di na ya sere no ama etifo no so abrabo se obema ne bambo aso won so okay ada ye transi ya omuzo so atima afra kire o madine akuya brunya yay akuya na ho ayefe o kata chona edware mo ne me se kwan bio eso papa wu na se wanye ojapade we de omu jame japade ye kakra koko no koko ela kata chon susu jame nyansa ne adwene ni bi ka ho no ma sa ba bedware me koko no di tudwade a ho mo boa no no the fans no enfani ni agro eno foso ye de nyame ase na ye ncha ye tiefo ne yahwefo nyina gidi se ene ye hu ye de wonom so hu ye nti no Facebook ne yesra wonom se wonom ka ye hu ho ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso ye Sompa TV Twitter ene TikTok ni social media handles nka ye nyina so no ye Sompa TV /Sompa eno foso ene ye de ye ma ne betudwa Asem Mpe Nipa fan club no okay 0552 no breast one but wow person yeah you be 0552 095593 0552 095593 wa opese o join Asem Mpe Nipa fan club ni biano na se WhatsApp group ni biano na watimi ama wonsa so na wa my high wo ho na yetimi a join na bibia akoso ntini breast mo no ye behwe ne ye de ma no ato aso ama bibi nso akoso boko fo so be ma ye nti odom ni nyina ye krado okay Asem Mpe Nipa se ye ba se ya manfo dodo no ase debi ye twa afutu sem no eno ene mfie pinu ne aduenu miensa eboa yen yenya asafo ade bie ya pono bewuram efie pinu ne aduenu nan eno tie so kora ye mrem se ade afutu sem ne atratene ebeba eno ada ye futu sem o ye de ba ne se afiwe mu no se usi nketebo ho so yire ho a nkunimdi bekọ wa afa eno ye futu a ye de ba ye no na se wanyina bewie mu dia enne e wo se o ma wo planning no o nhese ye no etimi eye kama enya se wo ba abrabo no tra sa dabi krobia isante kotoko se aboa kotokuro du wo sini dan ya obi ani ho konsuo de ma no na so sene na wotumi esi dan no apa tu pretumi anwuni ni buo kama yemu sase wo koteten haban ni firi he anuti odofo enne no sa abrabo no kurum ye bekoso ma wo dia wo se wo ma plan no wo seseye no esisu na koso wano enye bibia transa enya nyoma ngumsa eduru baby ensa wo hwe wanu suo nansa na atumi adu dokono anuti so wanu suo betumi adu aso dokono di padia na wo se sika wo gye ana wakatua no wo hwe ni ye pa wa abrabom Pepi will be able to so didn't see carry. It's all about planning. Young Cotier drum now, Abrabo, move Pinu, and yet you know, nice, ye perceive dear, a cook on Kai or Mudia. Nasa, ye Cotier drum, Habandia, a Sikasem. And not till Ukaka will be a crowd, cut your coat according to your size.
ɛno ti sie plane ne atumi akɔ anim ne atumi abɔ akɔhoma tue masuku fees na empo yatumi anya bi ato akyire dia a wɔrɔfo ɛsɛ wankasa wo yɛ ɔhyehyɛ yie ɛhyehyɛ no sɛn ɛhyehyɛ no sɛ sika ekura wɔ no wonyɛ no basabasa wobi wo ayɛ tue ne kanwie kura no ɔdi ne sika awie wo so pɛ sɛ ɔdi nkonim ɛwɔ mfie mpinu ne aduonu nan ɛnyɛ yie ɛno ti sɛ wotete bi to hɔ a ɔmanfoɔ bi dan ɔmatɔ nsase bi ɔmatɔ no kaa bi ɔmoti mu no ɔdɔfoɔ ma plane ne nkɔ yie wobɛtumi ayɛ bi ɛno ti sɛ wo plane ɛwɔ awadeɛ nim sɛ mpo yɛ first born yɛ second born no ɛɛba sei ɛno ti sɛ sukuwe na me nsa bɛso me ba no so hwɛ na matumi atwi a ɔdɔfoɔ yɛnhwɛ deɛ ɛbɛtumi aboa abusua no ɛno nti ɛnɛ sɛ kurubie no bɛtumi aba mfie mpinu ne aduonu nan a meka kyerɛ sɛ wo nhyehyɛeɛ no nhyehyɛeɛ no ma ne sisi so gye ne yie ɛbɛboa wo ɛno nti sɛ woyɛ kaa wo na sa mpo koraa no sɛ yɛde sɛsi abrɛ wo na pɛ sɛ wokokɔ w'anim na woboa foforɔ a ɔdɔfoɔ it's all about planning ɛno nti yɛka ma no akɔ akɔkɔsi sɛn deɛ yɛka ma no akɔsi sɛ ɛfiri ɛnɛ ɛkɔ ne fiada so no deɛ yɛde afe wei ɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ yɛabrabɔ sɛ yɛpɛ sɛ yɛkye abrabɔ no ne nyɛ di mu so nkonim ne yɛtena ma no yɛyɛ dɛdeɛ a yɛnyɛ yɛnhyehyɛ nyinaa yie sɛ yɛyɛ nhyehyɛ yie nyinaa yɛbɛtena mu ama no yɛ dɛ ɛyɛ me modɔfo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo abrɛwatia Oforisuo be ma me da se na me chia etiefo nyina na yasa momu afinhia pa biem na Oforisuo be ma eye ma odasani bia se obetimi aye hyehyeye e de ama na brabo anamoto ya yetu obi ase nyina no se wan hyehye wo ne ma ye na so bekọ ne biara me ka kyerɛw enya ade a obetimi akwa akoduru ba bia na nka pese watimi akọ na akwa akodi nkonim enti ye ka kyerɛ obi ase ehyehyɛ ni nyina no ene sɛ wobɛtenetene wakwan wode de ma begugu na akwan so na emom ni nyina no Oforisuo be ma Bible na ma yate ase sɛ nipa ehyehyɛ na so Onyankopɔn agina tuo anase na gina sie ena ya na egina enti ni nyina ne sɛ wobɛnante Onyankopɔn akwan so na wode ohu abata no no ahu sampa without God no wonye obi asa na wonam wiase sɛ woyɛ ehyehyɛ papa de ma wabrabɔ na wodi Onyankopɔn so ebata twena na sa wodi ne bata ho etimi bata ho Oforisuo be ma bibia bekɔ ye di amount 2024 yi eniema na wo ye ne basa sɛ ye si dan a ye fiti prako penka sɛ Sompa di mu ase no da so nti no eno ane sɛ me kɔfa blocks ana sɛ minya bricks bia no na me de aba betoto so na me tete motor e de ye eye planning ene dan krampo no sempanyinfo a wonum sem obie ya kyese wonum si dan ya omode bible so miensa bosumi mienu na esie ne wonum si dan no wodem ene sa wo ye won hyehyeye na wapɛ ho niema de egu wo na osi kwan mu sɛ wo osi a obahu ani sɛ sesi abasahare so na wate won sɛ firi ho eno na ye ka kya wo sɛ wabrabo ne 2024 ya yesimu so pɛsɛ niema nyina akɔye di ma wo de a ka tete na wan hyehyɛ wo niema nte no ɛma wo niema nyina yɛ prekese usika sɛ mu kura po wantimi anya hyehyɛ bia amfa ho ɛno ani sɛ de bɛyɛ bia no wo ya no atɔ ɔbɛ bi ho ya no atɔ wo ho ya no so wakɔ no wafiri yɛ ba ne yɛ gisika no ontimi kura nye service anase ontimi nye bibia sɛ wo kura sika ne bi wo hɔ now so ya ne ewura fi wa abrabom so Oforisuo be ma ebre bi timi ba ya na ahohene etimi ba ebre bi wo hɔ ya na huyehia etimi to yen na sa wanhwɛ na da ne da sɛ de yedidi a ya na nam ka yesim no ɛno pa kyerɛ yesi yedidi a yenya bi na ɛhuhia bre mu anase bre mu ɔde betimi aba no ɛya ne ewura fi sa na man bibi a bɛyɛ bia ne aboye ne eguso ne yɛkɔ yɛ ka kyerɛ obi a sɛ afi wusika semu wo nantie mu wadwuma ye mu hwene siesie wakwan na toto wakwan ye na fa niema toto na akwan so ye na no de se wodi sa plan ne so na wo sa de Nyankopɔn mata wo sa ka ho de a na ma Nyankopɔn woni da so na wo se won take over e wo life ana sa wo hyehyɛ ya wanka se wa hyehyɛ do Oforisuo be ma bibia ni wo be ye nkuguo de ama wo da wo behwɛ na wo pem akɔ woni nkunimdie e ne beba e de ama wo ti ye se obi a se
2024 yema planning enye adwuma sebe ya yenso ne abrabo no ebetimi akoye by the year 2025 no yakase ampa 2023 ne ma nhyada ankoye nanso this year 2024 ya me free mu ya mesia me foforo bi de ene ma koye all because me ye me hihye ye me planning well e de mama brabo ene mabusu enti bibi etimi akoso tote e de amamefo so me das. Okay, the nation uncle. Foso ba mawradi nsha obiana me maame anita wote fidie da ha awradi na ko punsha no na andi mechanic so awradi nsha na nimri empamaya sele da wo kano kro bi asante kotoko no kan se ahohini nti na ya jamore asante ka se mu oduru bata ye benso mu oha nti emu ye duru ma banyansani na bakwase ade ebeni mu ye ha de mano se nti ne se kan de kire wo se wa abrabo a wo bo no eda bi beba ahohini beba emi beba anwochire beba emi beba fombo beba ntini nana wugina wona aso no pibibi kakra na fasie se ko ba so nya bredi bi ne se o so ubu mawure ni nyina no adwene ye betimi asi kwan mu nti no agya mawure ne ba ko de aso kwan ne ko ba ne sa watimi ya ye bibi misi be wo ne kasa no ta ka kire me pa wo se kwaku ene menya echina menya ene menne saka sei na ya abofra ne ye ntiase ye nyini ne atiase so nipa bi si abrabo kwan so a se de adwuma etua ne ka akese no ofisa be koso da na ne wura ofisa yidie wo kwan mu se de adwuma etua ne ka akese no ofisa be koso da na ne wura ofisa ka ngwanhia wo kwan mu accident ndi adwuma no betima mo akotena fie ya nkoso ndua wo ka se ne na wo ya adwuma ne ye de ma wo no a enti no enne no a wanya no no ape bibi di bi adua obi ti kuro bi msesie ye ho proto nefo o han dan sika guni bag motimi tam to ka buto ne manti abakuru kasi abejinani na wo ka chensa wo nto products me de beto fie ye de beto adum fie ye de beto bantu na fie ye ashtown ye beto fie straight ye de product ye de nya fe ne ye beto blog papa di agro be kan kwase afem se ya se beta frachiwo woto wana fa de ne mani sika no emmabiem afi no ni ba bi mpote no han dan ma nipa se beta frache we nya sika se de onu nya bi ni dia watimasi sisi miero pe no han mu da me kan ya dwene kire no enti ebese nene ekura won kuma bi ebetimi no ye antamu a wotin kwata prot ni samne de bonya din e ye 12 million ho mie wo de toto wo echina omo se fata won si ombe ha mo agi se ska de akwan kurum de na watinam but be de na bibi we aba bibi ni ani so me no kasa se si abrantie bi o wie school afa no start se wo di mate ba ni dream na so be nya ska de ato iPhone kase bi no yuso onwene se obi ka na meta ho ebere bi baba me am ye driver nka me mu be edu ejani sisu ya metro ni kakra kakrai me nto na me mfa ngwaje me lances no obi drum me dane ne ka amamia me suma baba be ye driver danse me ko so ye mate e mani dream oteta ho sa ada kro ni ya de asi no ni a hye ne twede mienu bi ko wati boat ni ya wona ti ko na fo ni ba bi odi abrabo fa ne ye ka tro ni pa bi a wo ti ya ne se abrabo nyina ya ntoto ye abrabo ye plane so me no ka so bia ni mo bi ba na dwuma koyie ankonti sika ni bi mo ba ne nto sa da wo ga wo se bi ni me ho a jiwe fasie ma me jiwe to hospital ayi na nke na ho onim sasa de adwuma ko ne yi sa de be ko enu sa na months ma pressure wo mu ne nso no na oni ka pre afi no otu na ni ento afi na so be nya ne kasatia na nso oba ne start foforo no na bibi kula ne nsam abrabom se wonim toto ya woni obi besi so kura sika koro but obeya wadefo ye fro wo yani because what man hye ne emaye enti ne mu bebire bi no manya sika na bi no so de enko yie no because won saka mpa oni mi odi sika ne ye me no kasa sese o mo bi 5 billion na within 7 months e be san o woni fish woni aduma kro be ya wa wo sika no yo busa so be ya dimo be bodi no wa kura wo se be femo woni plan bia o zuzuhwe ne di ansa ngofo ko ye ne febi obi be ye 5 billion busa so be do be ka to so betunra diskani nya kotoka na de manya o nya ne odi beto petrol kwa no pakesi fie ba ni dream no ye ka to ni pa bia ne se abrabo mu ntoto ye ehia e mani pa nya ba bi gina e ma wo ma ye fe e ma wo manya da achepa nipa wuntimi ntutu fie yie no wuntimi di Kristo kraka wo se bi wuntimi nhwe di fie yie no wuntimi Kristo asafo so di ntutu ye de e start fie ntutu ye e wo adwumam ntutu ye wo mantitiem so wuntimi ntutu ne ma yi a wo de to ba kra sabe ne munyama ngasa kra no abofra ni nyabi na mi hya ne wo tie ye nsam yi no ofra ase de ntutu ye afra na brabo na yi a we nkwa wie no no so kaadefo okay omra samu Ofosu yenche ya chifu ni arefo amchama amesara kuba manafisha pa ne wanti mama enrani ne nya mame yena na gani ene no bebi shop no
ebia Mama Sarakuba ode Mr. Sakuba papa ya kunta ibibia ubia ya mama fisha pakese pa Oforisuo yemi anu makasa na obituni mzo nya sika sibi o na ena no bia me ka fa ne ye o mo asebo manya bi no mo ye because o mo manya bi o mo ya asebo mo manya adwuma no mo ye musika basa ya no masimo mo kaka edwuma bia de be Nyankopon bo na mpesi no ono bo sam tutu ni ko bi Oforisuo pa ye ne tie edwuma bi siminim se bia to bia da na obi e wotie se woni sika wo plans pa sika ni woto ma wo plans pa Oforisuo o pa ye nhwese o plans na ni sika na ba wotire mu ma sika mra wo sem se wan hwe yi a obaslepo obatofo ebitimi papa ine bia trepen minye sika meja esa abo apete de bia nsu to an oka se mesi dan se opesia na odin kwasasem na de die ni ene me dedicate sa ayi efan say afutu yama kumase ametifo because the time me kasa na say omoduma nde bia no obetuma talka enti ane yenyan galamsefo kosa sasi Nyankopon hyaga na sasi ena ha yedi ha na sakura na ba bi bepie the time me kasa no de woni bie de eduma bia me bomba se Nyankopon ma obi owo plans pa Nyankopon ma obi ono wo plans woni adwuma shom eduma bia o hye obi ne se wa mobra akwa bi so no ungo ntena se na akukura wiase a oba wiase wa hwiase no na wo san sɔre no enkoyie nemu me ka yenwanu metifo madaroma minimeti ni bi o sinifia obedwane enye wo munya obi su de bi obetal ka ho nti sebe president se ni sika du be bi na koto sebe enwam garam sefu ana se wo mu a de bi o madwuma e contentem na dwuma no se wo mu a wo do bebre obi wa de bi o hu sika nim but from enti wada ebese no ne yeka wa wo Nyankopon aboa mo wanya bi ye emfa wo ne wakatua bi a osusu se swa ade bi ewiase bi Oforisuo wadi tamo se opeso ye bia no wo betuma ye o wiase he ensanom se wo no nsa ne se ensanom na ema osika hia wudi tamo se obegya ye obetuma jari ade nya se didi nkrofo hia ko gato ben me ka se mi nwa baako na wo hyepa na o ka se mi enko ja na gato nam se ekwe ne se soup ba so ni soup prosi fo e be fe soup ne e chimi ana me de mi jo na me tosa wo mo jina wo sa na wo ne gaba na wo nim sa de wo nim o mo blemu mi o sa de na mi nim no but the determination se me se sa de no mi feeling kama no me be ade bi ewiase bi o pese o ye bia no betuma ye ye be sre du me bia ko ton kwankwa ne se o mo jo mani Oforisuo we bronya ye atwam mi so obi se guniti no be de sasa na num ye mi hu ya nka sika me se ni bronya ye na e kom bronya ba ye sika bi nkwankwafo bi di anya sam ketwa ye nko betimi bi asie because from into water ye be sre se enei ye futu se me de ma wono enye usika bebrebe na se usie bi ne so konya 1 billion na 2 billion na se usie bi nemu se unye adwuma na bi ba onsem nko ade a mesre ade bi opeso ye wiase bi ametuma ye obi nka se ade e wo mu ni se wuni pada sane e wutie ye fasha wadwum se woni obi ani challenge ya na challenge na hanipa because me person me see that the sasa bi enyo kwa me despite me person me see that say wo so winkam na wo den ko se nti sa na tell ni woni wo de a sika no bo se no atwe sika no che be chenje na fe wo de dai e bon se mo sananu ya besre de Nyankopon de bema obi a no ditemu se so pe 2 bedrooms o pe 3 bedrooms ana se se bon peso boa obi wo fa si bi na edume bi wo obi sika wansi dan yo but the peja obi man na abusuo na ka bebe edi ya besre ene ne bebrebe na de bi o peso ditemu bi a so peso ye bia Oforisuo o ka so ya o mitmaye that's okay enkunibie no betumi akọ amam afiwem na so e wo se wo ye wo nhihye yie toto nyoma yie sa wiemu dia ho betumi atɔ ama brabo no so aka 0554931931
0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 na yem kon homa no so emra se hello udi baby afrefre ko yesu ni afwe kwadu yenti o so ne den so je ya mo mta nje mo amode na joso ina eba yo omo that do je ta town o service wait my service abon tetia o ti bi en so ti to a e be yen ni ti o ni ba kwa no de ba ko to dem abon ku si o ko abasia o ri ba ko no de ba ko bu na tun no de ko to o ko be se asia o ri ba ko no de ba ko to that is the ene ni ama ye yo ba ti mo be to an 10 million akoju 10 million bu kia e to de ejuma e ko do mu wa de ntana ni de je ni amoso o free no to de na mi ne ba kan o de 10 million no de ni ko fa no ma kwa na asu o de free no ma nyina be na to ai capital na to ejuma that be that no okay hello odi ba bia free ka te sina na pia e fly no okay ya cha na napia mame why pa chi me cha na madu no okay pa chi ntoma ni mo kanu e ya sema e boni pa abla bo pa ni ka mi tuwe pa no ije pa so mo mami e ti mi betwem ti bia fi me cha ka ni fa ni tunde afto ko wi yeri die na ko be se no ni na me le stress e so fa ni ko ka se mi de da di na wo je na se e ma usuka enko se wa e bi o ka se ensa ana se ni ma poni dia o to ti mi tem se o le shun no fi ano kwasem ni ko pa ni sia no o ta se no kai ni su mo tu wa di bo wa ni se mo mi eni ka bi bi ma bon pa ile mi ko mama wo ni na mi shi ni pa de de ya ni o ka su ni bi an bi si mai akoko ncha so mpe o ngi ma pa mu ni so bi bia okay tidi oye bia no o hwe na be shu sika no wa jana ntem hello eka susu yes no okay eja du yeti o Ubuntu okay ya sheshe yi abrabo no beko ne nkunumbi beko amaye hello no okay hello good evening majo so pani pa ba bia free wudi ni ka bia se ni ba ba yentio yeah oh my ba ko na mo okay apa no ka ni na o jaya kwa na ko beja
Okay. Hello. Baby, I feel floating. Obedi. Ya Joso. What do you kind of na oye di ma ye le chese na ma na ya obi ye mwa mo de tuwa na no kana bia mo so kakrebi jina so kakrebi ana mo de mosala ina ma odi jina so kakrebi so tete ano ti kunu bia betumi akwa ma wo ade so yo hihie mfifie pinu ene adwinu nan no opepombo so men se yefiti baton na se nti so yo hihie so be kambrabo no hele ye ajuma dase diane do ma so sha na about wo jiro na about no so pe ni jiro na about so pe komfo no ti obiri komfo ne statue no esi ho kaki ni si o de wapaja ni tia hwiem sikadwa no ekura no asante matiase ai no ye de ko so ma kan mai da ko so ta ni sha bu amen da ko ko ni no mi sia ni a yo de kan time okay na so so ni I'm thinking that you are true. Just okay. You can't say if you fail to see. So, I am more focused. I see it as a saving. Don't say that. So, when you say, you can't do the same before. And can when you leave a better can than of you. And I'm not saying the when you go na ka na ba bo wa na na to praga na mo be ba ti praga na ba ku ni la ba pa I have bag of it can you quite I have no you to know yes na ti ba na yam ana be it not 24 when you mawa papa na and so for you no ya metiase hello yeah ye yeah, Mujibia started no more. Asọ̀rọ̀ àgàjọ bí a ti ṣe dédé bí máa ń bá ìbọn náà kí a pọ̀n. Ẹ̀ka ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ìbọn ní chairman. Ọmọ tí ọ̀sẹ̀ ọmọ àti aṣọ ọmọ jẹ́ production. Ọba kan kọ́ ṣe ṣe yéṣu tó fẹ́ àbúgbé àti àwọn ọmọ ọgbọ́n ní ìyá sí. Ọ̀dẹ̀ náà ń sún ẹmu ẹmu o. Ọyẹ ṣe 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 di. Èmi ò ti bẹ̀rẹ̀ yé. Ẹ̀pẹ̀gbẹ̀dà ẹgbẹ́ yé. Bùkún àgbẹ̀gbẹ̀ yé. Èmi tẹ́bí àti àgbà soso. Ọyẹ ti tò ní ìjà nẹ́kọ́ àyàn yé abẹ́yẹ mọ́bọ́. Ọba bọ̀ àwọn òkú náà. Kika yẹn sọ ọdún pọpọ bẹ́ẹ̀ nínú afọ ọbẹ tó wíyá tó wíyá tó wíyá fún báyìí mi tè yọ máa ń jẹ ní ọba fọsọ mẹmẹ tó wájú 12 minutes 20 minutes gbẹgbẹ ní mẹbi ọkọ bíà kẹkẹ ní gbàkọ kẹkẹ ní gbàkọ ọba tẹbi ẹyẹ sẹyìn ti 2 years na náà lọ sún ẹfẹ rẹ ti wà títí ẹmẹ ẹgbọn ẹyẹ kẹkẹ tó ọba ntẹ káde bẹ́ẹ̀ nọ ẹyẹ yìí lè mẹmọ ẹ àmì ẹ okay baby I'm free yeah I just said no okay hello what's your name Ajuma I just said ye ti o pa Asem Mpe Aboagye Oforisuo the boy
boys no say they just am kutuwa say boys ni shirika na kutuwa no say me ya mo kan odom to fu no say onye sika bi no consent pa to do the boss I know o se bro ni say the amount for si kapa especially here no na wo to wa do no na do so bwa na medi o de so bwa ko o baby o de so bwa ko ma ni jo ma na e be fu e ti futu ya ana se sa topic here ne mu jina so ya na mu di fu e futu se pa ne ko ma do bro no so mu ya fika o mu di bi no bi no da ya re ba ana no bi da okay ahana ya do ofrelo abese enutime ka do de se enkunibie no betumi aba na bebe kwa ama na so se bibia bewie die wo nkunibie no mu dia ye won hye ye ye tietietia na nyankopon fa so na onhyira okay yane obo heba etwetwe komosime sumrasia ye won ne pama santeman ye obi kire ebubi ka na samoda so no echepawo enu tika tro obi do bi so kan tro obi se won ye Sompa Asem Mpe Nipa ye pasese amia kwa enim panipa me ma wafa aba bibia bokode ama me ne wan se yade nipa benya so na ye yade entimi de se ye yade no me pa yade mo enu ntimi basia na mani agye papa ye tenteni akyere se de won wo no ombetumi aba wo ba no ma beja yasa asoye te sei yankopon adum bibia da kwa mu kama pa ya da kwa wo haba mo ba mo di fi sei oh ya chaka ba kumasi ade last year ne sha amamfo bomudin sa pepe amamfo bomudin papa kan preke present amamfo bomudin papa amamfo bomudin anya asem ketwa doctor yetio okay Obo Herbal Medical Resident befa kwanya ni ahia Sompa atiefo ni ahwefo ene anwumre na ya mo bibia achiapa na Obo Herbal Medical Resident Center ye expert in cardiovascular diseases cardiovascular ya akoma no ene troban ahodo moja efam afosane e woni padua mu timachie biara ebem idasa akoma no na se doban ya moja efam no Obo Herbal ye expert na no ene your problem to anamo na fa ebra Obo Herbal yen asue yebeka sa fa preke ho na mmom se dedim komo kakra bi efa osa osa yeka osa ejina ho mekuru na mmom ekura eto yefunu mu no ekura eto yefunu no na yefre no osa peptic ulcer ye osophageal ulcer wo ekura eto droben a yedidi efam no ye minimu saa kwan no ekuro etimi eto ho ekuro to a friend osophageal ulcer ekuro eto ba bia yeja yenan efa na friend duodenal ulcer by na nwure nya ye kasafa ho tiawa eye peptic ulcer ekura eto ida se yefunu stomach na se yensuno emunu sa ekunu na akwasi boni fe no peptic ulcer na enema bebre ene kamboma etimi edeba de etima kotene pa eye aboa bacteria bi a fe no H pylori ana se helicobacter pylori sa aboa no ena edeba na eba yefunu mu a ewura yefunu mu a etna yefunu stomach ana se yan suno no line no na esno wadwuma de edini se edididi aniani no eti at the end of the day no etwakuru ewo yefunu mu ena obi a ota echiri kom onse se yedidi a nipadwane produce acid edi gwadwana so na aduane na tina digest kama enti time bia o faste na nipadwane produce acid all the time na acid no eba be gu yefumpan mu a e continue sa enu so timi e de etwakuro yefunu mu ena long term a wonum gas a ewo energy drinks mu no e high onse nipadua no hydrogen ewom enti se yenum sa hydrogen gas a ewo pe ayinu mu no energy drinks ni mu no ebasa ema gas den edos wo ni padua ni mu enti eno so etimi de etwa yefun ewo yekuru etimi twakuru
ewo ye funu mu na osa eyadia eye very dangerous eno se e ka wanadwo a ubetiatia mu uyefun be ya oyasa amadiachi na eno no ni dangerous aspect ewo mu ni se ekomde ukakra bia uyefun be ya oyasa udidi wie nso a from 10 to 5 to 10 minutes no na asen ayeden ahase enti eno se udidi agwei wani agwei enti e very dangerous ena etimi ema oboso efun obi o hote aduane papa nkra na ne boso efun no opese wo yeden efi ena obi so o pace no otine wo ne fuma all the time ni fuma side ho no eje ne yankasa obi so o engineer fa ko pace no ena me efun mu sometimes obetine wo ne nchemu sometimes otine wo na chi sometimes what say different side and in musa very dangerous and say ye kuro nti ewo ha emoja ojane na say ojunsa ubetimi hu moja ojunso mu enti osa dey very dangerous very dangerous enti say eno na ewo so a mention so obo heba ye numbers egu screen ani numbers didi juma 0257 472 506 0257 472 506 and I said 0249 761 508 0249 761 508 and I said 0550 19 Oboe by your branches be headquarters ewon Kranza Ukotechimana your branch ewo Ukosinyana your branch ewo Accra Kaswa your branch ewo ena Kumasi ha your Adwatu Adumanu eho ena Kumasi branch no ewo se numbers no ena yeshe TV no numbers no wonsa enkaya eno the same numbers no eno ene good screen enu no frɛ na ofra numbers ni mu bia ofra be so wasene na ye ba preke ofa ba bia preke se powder preke ofa ba bia the whole world bro nyama for se preke enye easy se nyama for the preke we no America food nyina frɛ America food nyina Germany food nyina frɛ na ne tie se amanfo edaso eton fake amanfo yes ema client na oboe ba ye de no ye prekese powder no ehye brown envelope mu sei na tie ena ni din eye prekese powder na preke natural powder ena e dia to bracket prekese powder ena ye logo no ewo ho obo no dem no yes oh ye logo no eye den ewo ho enti se upe oboe ba ye preke Asem so die wo nchen ho no kokoko no dem no line kokoko bi eda ha na ya twere obo ewo sa line kokoko no yes enti se okota ya hye sa ne ma no nso ena din nso ye preke dinu eye preke ye de no ye preke no enye ensuo enye ensuo obi efreye that was last week no every Germany Osei yen product no nensa akabina kwan ben so na obesi afa ayusu na eyensuo na se debi obo heba yen preke no eye powder enye nsuo enti sa wo koto yen ope yen product ni bi na akọ na de ensuo ema wa mepacho enye yen product ni bi brabebo yamane kura brabebo yamane ena di no so ye preke niema ewo ho no mepacho na wa hye no nso na yen preke se powder eye purely preke se ena obo heba ye de aye yen fa chemical bia enframu na dwumadi a edi no eye wenwadwuma papa kwansuso ayeden eka ho purely organic ye fa bibia anye den enfra emu enti se wonya na uyusu a first no tete no se obi e shorti moja ade aye nananom omadwen esiso eye kwansuso a because kwansuso ema moja ena ye preke no so kwansuso ayeden eka ho enti se wonya bia ebetimi asosteni emoja
obi akakra na ne moja asan unya ye mpreke ibia ebetimi aye obi a wafa yefunu especially ma on say ma omuhia emoja because every month bia obegu nsa obelusu emoja ofa yefun so a abofra no hia emoja wonso we den uhia emoja onya preke ya ebetimi asosteni emoja dodo a uhia ewo nipadua no mu obi oho ose menante kakra ana ewo ana makoma ebo me periperi onya preke powder be solve problem poor circulation obi a ne moja entimi nyafo sane enam se ida se emoja entini no ena asisi ana akoma no entimi mpompe moja no se wonya ye preke se powder bia ebe yiyi emoja entini no emoja no ebe yiyi ni kama ama moja no ayeden atimi adiafo sane kama pa ama wonso watimi afa wontuma pa afra obi a ni nase anane nsa 833 se moja entimi nyafo sane a etimi ma wona etata na se ye otititi anansa etiti timima wani su ebriu ti se wonya ye preke se powder bia ebe solve those problems ni nyina bema bi wo ho ni mema yo e de kan unro hu anase o condition eye ya utua na moba ye na so ye branches ni bia ukwa dwumadi ye di ewo sunyan kumase anom no uko sunyan a sa dwumadi no pepepe na obo heba ye branch e wo ho edi enti how bia wo bia no otu anamo eba ye na so ya obo heba ye betimi asolve ena ba bia wo bia no ope ye mpreke yi bia o frɛ numbers na kumase akɔ misty heba onsa ebeka bi okay okɔ Abreport junction eye arms heba honom so onsa ebeka bi so for lie okɔ Tinatek heba onsa ebeden ebeka bi ewo ho o konongo a okɔ Selena Sapon heba onsa eden ebeka bi ewo ho se emfa ho ni ba bia wo abrochirefo kraye supply mo nsaka yes enti emfa ho ni ba bia wo ye numbers no sanji na freyen ye numbers no 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 numbers no eno no ba bia wo bia no wo de frɛ na ye be supply preke se powder ama wonsa aka emfa ho ni ba bia wo de frɛ numbers no okay doctor ye be da say ye de obo Herbal and Medical Research Center na etwetwe nkomo no omo yade papa na odofo cardiovascular diseases ni nyinada wo sasa yade no yade be na de ko obo Herbal and Medical Research Center ontumi ensa enfama orofo wo adoato adumanu sofoma mi kenke no one no na edi enhwani mu eno ti sabre yenko na yenkutu yade ase na yenkosa yade na enwoma enkonkan yenko computers wo dwadie emrasisia the free screening. I thank for that. Free screening also. Yeah, Sir Ebano ebibidro ayaresa ewo man Ghana mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex eye asoye a ye de ebibidro etu yade ase se ye nipadua mu yade ene mu sa yade ana se yade bi a aye korankro na ode akina die na wankasa a wo hwe me no wo pe wo haunti na ma me gina ha tuminika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano Ejaba family house ye tena se na wotwemu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asore eye cancer nko a otwera mpo wo hunu se
yiri ya atamfo be di echi oni echi no krem oni echi papa mu da nti no do di fo baaye ano so de mahunu e na me di kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa hembobo ano na ko privuti wiase ewu wa hweye bim na wodi ne be dan no age wa japade ana bibi ewu ani bi de amu obi hweme kwasi ada we ene kwasi ada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no wa ye nhyira bidina ne odifo Samuel Akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Mom's hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Prakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya prakasa powder pressure powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ne nsuhie yetin anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya pressure powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfre 0550 19 15 14 Pressure powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe sankratu emu agye atum Osei akono modonsio na mese debi ate papa baby ye twebia na ya ni ado de sao many awon fe mo mu aya nu bi na ye mo komo man give me more no ye dire ini epe me man komo na abo aye bi ede dire awon fe aha na ebo sa dire baba Losing the rebites, baby. Losing the rebites. And then one son. Losing the rebites. Don't ship my name. Hey, losing the rebites. Cheers to losing the rebites. Spain. So wapomde ho hia wa tie wei wote yawo ewo nipadua ne baabia sɛ ye osisi okon wachi kase ana wachi nam otoase onan esifom onan nimu no ana sɛ onan tu baabia da eye wo ya no one family clinic etu ne ho asi hɔ sɛ honam yaw ana yaw nko ana obetreat ene yade kwankora agye nipa aboso one family clinic the pain expert ede abibidro mfidie ayaresa kwan ahodo pii ene nhwehwemu a emu dɔ Baji uni pedua na si ho de wo yare da fie a nante ho aye ne den emfre one family clinic ne emre fie mehwe yade ye ntu nhye da yemfa yade nhye frigim enti emane count ho ansa hwehwe akira kwan ewo Kumasi Patase Asenfosu Muzama Junction hwefu praso New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankasim Asomdwe fie frɛ 0248 331 one family clinic abusua ne nyina yare sabia
Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. What? Ya kwa koyanim ya kachira wo se Sompa Asem Mpe Nipa no medical kacho se ye yotetetu se baafo ye boye ntaba mu a ye nam soro ye sai enam fom enne yano ani jema bruchimem yano a jema bruchimem enne na yaduru asisem ne apo no o asisem na apo no menteme ho ase no eno na ade bedan ye pe ne pomasi bre na ye de ama enne ye ne nana ye kwotwetwe nkomo ewo jema abrochimem na asem ato mami we no asem wedi kan editie o senye ye ya ne yo tententu ene ya boye homode di kriw ya dru jema abrochimem ena nana ya ye kwakoboa no aka hwan ye kone ne nana ya kwotwetwe nkomo abrante bia bunafa so anya asem ketwa azikobiba wo bunana ya afa so anya asem ketwa kra eno ti sabre de yano a ene abrochimem nana ya otemenka hello na yehwe ne nana ya etwetwe komo technicians be radio ma mketo bi hello nana yene nana ya kwotwetwe asem we na anodene no anode papa yene nana ya kwotwetwe komo kama na yetwe nana ya meka cho se Sompa cha nana gina so nana ya otemeka hello nana ya okay yehwe ne homa no tutum ba na ba bia ne nam German na yeko nana otemeka nana majuai hello otemeka oh hello yekwa jama brochimem nansana no Sompa chade no ekoso Sompa chade no egusu a ekoso na wodofo meka kire wo se tawa media company hyehyeye no kire se da memene da 6 January yene enkoda nyanka etonsa edidi na enya adwumakuo we yenko debi na emmom wona wodi achede bi nyina ba ye omra behwe sede de achede no ma omanfo sede be ya enhyira no so betumi akona de amamo eno ena adwumakuo ya fa ato ye ho so orofo entiasem aye kan nyina ne se sede dwumadi yesi ahyehye no ye besu obeyi obi afirim eno nti wo wo bas ene kai bi ebetumi de atwetwe amanfo de omo afirim mia baby ti sa santema pon be kwa kunsu de omo baba yara sports stadium no ye ya beto petro obo esa akwa no so a osunyankopon betumi ahyira pa ena bi ososo no se enwoma ye gye ntoma ene ade ye gye no ye besere se wa wonfa wo de maye no ye gye efe pa sika from dia momo number no enso eni 0598 559802 0598 559802 and azol 241 7272 990 0241 272 990 edi baba Blessed Foster na enwoma enkonkai baba yara sports stadium na sabri yekoba dim na yene enkoda nyanka akoto ensa edidie anu to no wode achede ba yene Sompa fans nyina no ye besrese mumra na ye nyina ne enkodai enkoto nsanidi na mmom no ya enkoda na duane de mamo famo ni tutu so sa na empo no
one now what drink drinks akwa no say koda pe drinks pa antino omo drinks no omo is akwa no so ofo say ya na manfo busa say sompa che de na edi bonya na ewie no asa ato hwe mu afa na dru critical point pa ba bia dru ya man ne ye nananom no ya dru bunu wo bedie na no ode oni se me konya nka fie bia misu ya na ahomete me busa say nti sankura we omo abusua we omo abusua ne me wo so wutie yen eti ye momoden na fe na dru critical point pa ya me ya aduma ye nyira nka mu okay wa wo milk wa wo breakfast no ma milo fa beboa ya kwa brochimem Germany abrochimem eho na yadu na wote menka nka bibia boko de me pacha adom na muswe kama said ye misi bodi bia na ntesa hwana me ne ka sai me pacha fami nana ya sapo me ka sa free Germany women okay ma me no wakosem ensan ya ene wapagya ya dwuman de adu German abrochimem nse ye moawe me pacha makosem ne say my name is sister na chuma na wa ha enti me wa ha enye bi no friend say connection might be obi madam ko bia abakro mu hanti no ye ke man na ye so for me so na me sister na ma try na enye yenti o ka try me no your friend no say the patron so for ne de me minimum ane obi ba no me ne ka say me no say fe no obi ba na patron minim na so enti na me ne ka sa phone enti Mrs. Sana catch me say so ya so na we good na we na don ku me aba enti one of the number na ma me na me friend no enti patron me friend pe na o catch me say o ko Ghana e na me cross me catch me say meso me ba Ghana enti e na me time no ko abe 3-4 months anta na me maba e na me dia asem ni ato manim se me me be fa me pita pemu ba e no so de any problem ono de tatase ni nyina na say sika ne ba ya red now papa matia ni pa be 4 or 5 times e bia give sika na wa ya ne basa enti se me gine dia opa onfa nipa ne medu odi nipa ne medu ne ni sika nyina me de ma no enti me kana na o tutwe ne ho ena me se ompene me ya me so me fa me ho medu enti me wo be 3 days ago me say opa me to Ghana enti me ni sika no 2,000 euro onyi bie me mo de me se ne be bia wa de bia ka ena me se mate ena sika no obi o Ghana ena me suma me sister na okwaji sika no eti okwaji sika na wo de share ne mfempe ena ofre me ha so fu na ka pre me ena o say me sister ni di sika na bre ni ko ne taka enti me hwe na nim ben wa wu ena me say ka menya ka o fa me sister ne mra e me bi akwa sa na me na Ghana naka me sister na be me chia ma me ena o say wati enti me ni di ko mo say Saudi emi abokure ma me nya abokure me yese enti e wona me class me pata se ma bagla me enti me ko du Ghana na me friend no no our appointment bi wo o so Italy enti waba me ko du na me friend no so waba na on che be just 2 weeks ago enti bia bibi abayo okay na mfo ado de 2 weeks time antenka mchana o se se tan koi me o de pedo ana so pa de seed of ne brain de o pa me pese ne sia o so wa so for ne be program bi na be ye meeting enti me ye ya na fro papa asema bi no kai yes 9 years mu ne nyenwe be si ne Martin and Tom Yassi being to the number cramming say for baby and na in Patrona Master. Send out so I saw for 1 month or the dear. Also, I saw
Wa mona sorry din. The na me kwa de na mi say asore no wa na tire no Facebook. Ana me ko hu na sore na me de send mo no. Okay. Eti kasa na sesi akodi ne ho. About 2,000 euro. If you say enkunu. O charge me 6,000. If you nkunu ni ewu. Na che say ontumi nye. Ontumi nye na me hu so kura mi asi. Eti sesi ano sika no je ye mfie nkunu ni. Na when was the last time? Mfie nkunu no. O sign ni share na o ji sika ni na nhia biem. Mi kura no. Facebook na me di hu no na me ka say ana mi week ayene Sunday ne say ayo no na o say ano nti me kura no face to face me kura me hu ne da no say say mea na wudi aba ma de ube hu me na me ba Germany me no say ba me am so ne inside na ba nti me de ne ba ube hu no ena ye didi nkoba ti then ana me tell en kan bi Ghana so wan chiro kura Ofiriso ene baby ote no pa show debi oh me ba se the one me see trusting in the one o kaka no ene me so ma hu se odi obi aba ko mu anani ahu enti ene ono so kwa the one was see you know now you just bear one week to bear 1 month to prepare o ma just 1 month so be to be the panabo anasa de wo ka no de ono odi obi aba mu ahu pen odo obi aba ma mahu atia no wa ene de kura me ne mo kasai mi si aga no stop na de o ye wo sa nini asemu ene kro ma kwa nya me nko na sa waji sika ge bi so kro ma ono so waji ni sika uko Facebook no so a abranti a ye ka ne ho asem no waje na ye sika no one da Sompa TV no Facebook no so Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Facebook subscribe share afoforo enhwe bi YouTube no so Sompa TV abranti a ye frɛ no Isaac Obiba edi eda manim no Isaac Obiba waso atimi de obi afa ma ne ho pen na so so duru no nko aso de emfie nkunni to obi nim sa abranti we ya won ka chense ye no tententu ye du jema abrochimem a ye hwehwe no so Ghana so de ye namfom ye behu no eno tido onim no bia na busuafo atenka ye besere wo mo se omomo omo na mo omo ntono ma ne yentem efise de betumi aye edoso entina na so far no unwa ba no de sese waka Ghana na na ma connection fofora ma om de na bre waka Ghana because let's akwa no ema ayese my fed up because the first time ni there nipa be 4 and I am sa na iso musika ne de na 500 mama sanya passport mama sanya pay enti we ni na ma me ye passport ma ni ni no sa gi me skat cash me de man one day nyese bitwe ama ne kete ne sakra ya no atwa me se scanner be kan 2,000 euro man se send cities kwa me di brain euro no na chese sa papa we ye kana se bobi bai sofo yi allege for men can allege because esa na ogu asofo ni bia ni mu ase empene sa ni picture unya na Facebook ana se ono na descend o but Facebook na flash kura so no fu na olu se na da na WhatsApp okay e say no wo gidie we mu betumi ajusi kana ma won le pacho me wo gidie wo mu pa titi e ni wawie yebeda se mere pese yebesa afro kama pa asem asem papa omna samwa foso medase na de otententu no we Lufthansa na say KLM ye de koye ye ko we otententu see we plane dada foso de di kan no yebesra ye nuanu mo MC amfo fa papa ne picture ne to nchan mai yehia no enuan mo abruchiro fosu yentu omo fo kakra asemi ba yem se achepa yetu wana mo bakwa ese bi ho a odwoso ye fa ho chese wo de ne picture be chu bi ase wo de no ekwan a nipa fa so kisika firi obi wono wo se nyame kasa kire ye sister ye wo kwan bi so o kasa nse mutie ya wo se wutimi de menwia no ba bedru a
usika bia me pia de amount fine ebi ono so bia no man kakra bi wo a ese connection bibi wo a se bo be fo ka papers bi wo be ko office bi ba yen chekere sika data no de man no se doso dodo ana se na nke ye no ano no nyame kasa kire no drume bi nyame nipa kasa adwen na wonya ye no na nke ye because obi de bia do according to statement nipa ba ya mensa se nan na de bia di hu ti ama okura no efe eti we ne de ma afidie ne yi ne no yeti ai se sabin preduasa ya hu se menwa kwa kulumba ni mika atwi ne edu ba bi na ka atimu a na se so obetwe betima de ni wa dan se so ni mika atwi o se okotra ka nim ni wo ya ha na ka ne ko bo wo pe nipa no ye wo mblemu yen biko ye nim se oni mika atwi de ntia ma me kasa no yenua bande biti ni ye se obusa ne kwose bi wo so de obi aba ma na hu pan sa de na biti abrochefo pa na de tie ne connection na ye ka no edumre bi wo ho a esei but asai no otimi de obi ko bi a 2023 no de obi ko ye no sa connection na da oni obiem but awadane Aboagye tawde ni huhu ena enwe nafuo ti de bia otimi de obi koyi ebiti amanfo pa baby ekogina ya odi biti enwa bai na ya eno no otimi de obi akopen ba yen kan hu se connection sa time no wodi obi koyi na enye ne nei de wo ho na nipa bonini so ko so fu abrochire wo bi o edumre bia na wan hwe ya na noma bi ye keka noma bi go so a wo de wadwe ya wo se wo de wo ko wagye oba be sika e de ahye sebe ubotom ewe nyame apata nyawa na nnome e ko sebe wabusua na wo maso sese wo se 8 years e ko 9 years sebe adro beje wanka ya trema ba ye sese wo mu a omo abrochi omo bre se sika eye connection o metimi de obi akọ emre bi me de obi ko mi hui adu ta mani pa ma mani na ho ana na me chem connection bi wo ha sa 2024 ya simu connection bi betima pie ampa wo betimi de nipa ba se tan akọ but e bi a nkwa ni mu kakere sa connection na dai agimi but wo se watimi de nipa tan akọ pa yi e di amanfo papa na ye nwen on sa ko ya sa ta ma jisika na ai FM kwa ni emi uji sika na emi yo na totopa ko na sabe u be hia difo wo so ko ya totopa wa be hia difo say ya bi FM station bi afre no Sompa meboa ana program bi ya na friends ai Asem Mpe Nipa ana wankasa wa beto amnanim sata ma uji sika na emi FM menya so say na ya pani brother Foster kwa na wona dwum say sabe wo be FM station but ade bi anipa bia wo ye no ese so hweye ya kan ye wenko kire di bi kodi obi wache obi su ko tue sika bi we kwa ye kan obi atwe ke tama ye sika na masende ko kai mun san reject mra o reject enye yi akodi ni wawie wose sika no wansesa no sidis wo odi bom because o pani nwe ni ye sese ye hwe o wose obi destiny obi abrabo waka ha e wo mu sanya broche nkwa na se be mani pa but edu mre bi wo hono mu a kwanti bia bi wo fa so a e ma kwa ni mu ntem sese o fa so ubusa no se why fed up because ni nwan waka why burden abeto mo so eye nipa ena futu sema ni yetu no eye but obi starting good foundation obi starting ni ye pa but ye ni ada ne ho pataku ani atwi nipa bia san ama nipa bia yesa be kwasampani ohiri bia ji obi sika na sase anka brabo ne ko obo eda ne ko osibio nanso okusi enya fufu okobedi nanso wadu anko ne bom sese ye kan hwe o obai waka Ghana ha sika nte se wagye ai wapampa mapa na hwe manim na wote so wagye oba be sika ofoso ye kan ye nwan momo abrote so obi wo de oboso che obi be sa de ne dia ba sika nkrofo bi agye sika firi omo ho pa nanso ade na omo ye na anu ankwa wie peye ni ye ke yie se dura we jisika koto nkyene bla enkyene ba de na wo be kama na yeda 9 years 9 years oh
Wo de yin 9 years kura for say 3 years kura na ni sika wan. Anya ntwa. Maame mantima fo anko. Sika na bi e issue sei. E de enti de akani. Se wo so ye decent pa, wo pese wo di hu ni a. Se wo di na nam. Se we eko. Oforisuo me se me nua bai wo de agu me special me. Otimi frame ne wo su. Because na broche na ntse face no. Sa sika na se wanti manfa ni nua ne kra nko a, obetimi de aye bibi. Ofrani wo su. Edumre bi asam ni bedi asa. One we no bi kwa bebremu se bi kwa na hu nipa no e na bi kwa na hu nya serious nanso eye mere time no na so no 9 years wo ji sikai ye nya me bi FM station on se ne wo mfoni na da so okay ya de pese ya ka che ne se abusua so obi nim na drum bi aponko abodamani ramodam e to mo ka sanche na bebi obi a on fa na ya sika no emere no na ye nwan so mo obroche se wo ye be ma yo ba mo mama ni na ho e wo kwan bi so because nya me ka sa kire wo na wantie omo mani na ho na nipa boni ni magidi mijinidi wadu obi bai na machire mu no connection bi waji mi da. The Nation's uncle. I'm Kingsley Kwakubuachi, popular known as the Nation's uncle of Bishop Lumba. Obozi already nyankopon won hira na onye okese. Me de ba se ana me koye mpanimfo no ho first ansa na mabehwe papa ikura. Sebeta frache kurufun bia ya firimo. Ne sebi kuru bia ye ntoto ne ma yie a ya ba betina mu. Oforisuo yenu anu me kwa abrochi ba ko bebo ya mane ese akora wo 18 years wotimi tena dem de ne fon ye ne nkrata ho adwuma ko be faso an nsa be kan visa ko be faso an nsa be kan ne passport ko be faso da wo so otukwan ne wo buku otuwisi ya simple na da na dunu aba betena ni tiri so eson ya wo sa de nkrata asem chachacha no woko oba no be so sesani date a obo papa ne aya ama ne agye ne kakara beje no enti e makuro bi sa no untimi mfa de bi se nya won untimi nkwa broni bi nkasa na me pese mba Ghana ne oye me nkrata asem na feli ment ma Ghana uba wi so tedo do sei enzu ye kuro bi nhye ya enko ye ntino sabita frache nipa ne kopa adwumaden aye abesiesie ne kuro mu no ni ya se buna faso because ya man nhye ni nko ye ne Ghana system ne ya adwuma ma MPs ya adwuma ma ahemfo na na board ne ntuma ma no okwa abroje no connection man na asa dan ne ho connection ma dia ma ne tima mu ni no a wo so ma ne kopa gbida bi bo kopa sisi bi no na ekwa akoye program ne ya dia ma ne free no na ase me ne nkura na ekwa adije o musika wa na kura za adwuna di empini koye program bi no ami aboa nkura ba edua no de ahye obi nsa say connection man omjiji wie na sa sudunu na eboro so a ye mpese ya diska ne ma edidu no na ekọ ti mudu amobeka ache ya fam sika no ne ye Osei because bibini won so nya sika de ompese be connect edizanhye bone na wokura yi mu ana mpanimfo na masanhye bone ekoso no omo aso de circular lines na omo ayi omo fasefo no omo na sa ye se be connection man fo no to omo boa no anom nyom de agiwi a ofase de nani ade no wo fa ne ye wa akire ade aya na wo wi ase wo se ye hye ne so ne se nimo entimi wa ya tete wonwira pa bi efura wo o se ye hye sa ne ma ne so ye kasa ya brantie ne munyamfo ya beda TV so abusuan ofira busuam ni fonyini beda ho ya me no kasa ni kurom ni hwe na busua panyini hwe me no kasa ne mpra bi hwe ni wo faase bi hwe omunnim se ye wo fanie ye ntu ho na mo mfa fomfre so fo so we di busua ni o ye ni ba bi o ye ba hwe ni apa asem na ka ehia no ache de bibia ye papa yi na mo sasa atunjirima afi no ma salai sabita frache santati a wo kopa aduane adie na mo ba be paade en pumasi bi de enenso eda ho peche no mo hwe ne yenye ena bibia anto abrantie yo nkamfonyiri beda woi obatan bia sabita frache okura ye mhehye ofa bia wo pe na busua yie be fa fun no afre se o me wo fa asere no meseda mu me ba ho ne apan pumasi bi de wo be kwan wu won asem ba fie dia wo be nyom mo masaso aba eya na Asem Mpe Nipa nipa kwa benane na de ne ho kofore asem asem de ya no sini ba bi o on kasa nipa ho oni nipa nya fan on Mpe Nipa asem ba bozo nipa na akosa asem e me pese minya o me pe fi ase ada me pe nkwase awu ndimi ne de mo ba fole o eni enya ba ne sa so oba ya ma fefefe me kanya na me bu abusua ne be o mo hwe no o mo me pa asem ne puma sibire na ne obi mfifire ya mfa ne awurade kura tuwade no Osem odwumayeni na ne mfifire mi wo ne ho ansa na odua ne ka no odwumayeni bia na pesika na efata no nti oso ne nipa na ye no fana de kakra ne ma no memmu ne kwasea ba wo ka brantie betena wonte nka sofu mu a we ne ade kuro ntia na awurade ma lewi asofu kuo no enya adwuma no eyenim kwasea sei
on my chairman and Tunyam Christo Juma, it was a Montra Vienna Sabia Solomon Wameremo. So I forced the business at Befra or the good one anymore. Timothy Bomukoko. So you offer of Juma fed you upon your soul, Fonsian was some bonny binka, and now some bonny soft penny, and you don't have a batter. When you munyam kama, resident choirs of the guy Elijah Cocoretipa, Sana Radia, when Munyam read out so when Yaria Beshas. Dear Basson, I didn't know we are moving uncle, so done in Isikamano. Now didn't want ente. Me will be a sabbath fret to a busy cabin when him sang Yanadia. Now this Karayan, you are no mupe, no 2 hours of Friso was Undia. Yana said any could no yamma. Yes, my watch your money, dear near. I didn't know the new near Nidia and Fanadia Manu, near Sumdiana Tiviase. So for Penucra says the ice, Mama didn't come up at the Tizo, Uzubu Yonko. Nebasa better na mo bia nyagi wonya medwuma no asabe da bia ye bodi nim better na obi atimadi wo sofu bia di me dia memfa sa azusu no me giri ye sem sika no dia mo obi na nipa kro na mfa nkoye to no amana me kan kire se sa na tie no age na ade ma no na nyesa se ye ho ne ehunu sa de ye kan na yes ya ntene nkan na ne chena de be pagya asem wi aba biom no e be gye ne nsam ompe na num beto wodidi obegya esi wo na num beto ompe at metis we nya minipa na me se nhunu ono so side ni nti na amenne no madon kama za anum timisire no o ma na ni ntre na onye nyansafo wa adwenim na ontu mirika ntammeye na yeye nso yenye wanwe ya wonim so abin wo hunhum nso no nam no wo koche opa no nam nsuo so da ne nua buru bebere o ma na ni mmra ne ho so na ontu anam opa sefata onipa usu na oban na ho ayeye aye ne dia ovozu tiawa. Okay, 3 eco capsules or the cocoa master with your big capsule for you cook na say. Cocoa ni betumi atu ase deku pa dia 3 eco capsules cocoa master and I make come for nam dia ma. Cocoa ni du bia poma to. Edu bia poma to. Edu bia odware bia na hono am yo hene o minimum so okwa no kunkun ani cocoa don say nu asum nya asem ketoa. Edu bia mama ya gina osisim cocoa no. Edu betumi atu ase pa 3 eco capsules cocoa master 3 Herbal Center wono ene de saduru wi abadwa so yanko Colina Heba Dani Heba Mr Heba Apidank ye benya 3 eco capsules cocoa master no bi ato 0546 107 107 0546 107 107 the sciatica expert ene 21st clinic sciatica no so sisi fa to ase usirim wona kokoma kosu na ase entrim yade atwudwim dwim sciatica no no orofo sciatica no 21st clinic ba ye no eno me ehun say yade bi friend sciatica na say was say ni wode bibido so ena sa sciatica yade na se akwasi brodi fitevita ebo wo mabaso so ma yade bibimem hade abaso bode na no odene pa efri utri nwa no kosu utri monase yade bibire biada I want ni peduani mu no 21st clinic so betu ase no de amount laboratory ne scanning fidia hodo pi ena ode wo befam 21st clinic wo bo adwuma papa orofo wo 15 branches wo bo adwuma ne sayontre wa shita Ghana babia na kumasi ya hwan wo versus for radio no and the bone council quarters call junction e wo boase dome market e wo popuni mantem kropo mu enkran e ho ubehu 21st clinic e wo dome market sunwane kwanza tachima 21st clinic kozinyimini 0540311311 0540311311 Joy Cam Roofing Company Limited yanko boye dance wate orofo susumansuo blog no watu adu lenta watu so miensa no se me manaye den oboa Copen Chelsea papa ewo Joy Cam Roofing Company Limited was me kan to sa carpenter for munim de pa e no be mo mabebo dan so am Allo Zinc Self Lock IBR IBT Irota and Metal Traction and Chelsea papa ye fa kobo dan so na wo tachiman Accra sunwane wa Kumasi abehunu wa Bogatanga Kaswa Tamale on abe Joy Cam Roofing Company Limited 0540125816 0540125816 Joy Cam Roofing Company Limited was me kan kiro sa pebibi gu minim pebibi nom wate na nya hoden na ma kala no ani nya fe ye de ya miso drink and 5G meza
na mizo ne 5G miza no medical ka cho she shape wa e de bible ene snap ba ye no wono ene di mizo ene 5G miza e ba ye oba ya manfo agia tum ende bronya isa manfo di eyi pie wo mfrigi mu ani na eye Catius marketing agency ena edi mizo ene 5G miza aba upe bi ato a ni duduom manager Daniel ewo 21st kene kehwa overseas Bikan supermarket aba sister sewa anomanyi post office ubehunu ho Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ubenya bi ato sana na Sachi Enterprise ewo Asafo Abenchi one VIP car park no ene di enhwani mu yemfre na Sachi 0246270221 0246270221 kwaku achiri company limited the poema ntemu East region na Mekan yenko kwaku achiri ho Mizu 5G miza ebusuze echa 0243329414 0243329414 eno eye kwaku achiri company limited ne manono KF Kinju Enterprise ewo so ameheya oni Embrum Hotel no edidi hwani mu opamangwa brusenim ibenya Mizu drink ni bi ato Bristol A1 Ventures ono ena de Allison Soap Allison Ointment help me de no so abadwa so na odofo so person we de no toso na hana tron pa dia Allison Soap era mekanfo na media ma ho duru ba bia tumi se nkaka kra ba ho ma Allison Soap ni bidware ho ebebo apa uwi afo ointment no fefa we de nani ekuro ne nso bia da no ebe ma we de nani atoso pa na duru ba bia candidates no ma no fa sawa no udi bomu na dia wo de mpesem kire no ebebo ayi amanyoma konkan pa wo ba woni mo ayo trinwi Allison Pomade no na mekanfo nam dia ma ho Bristol A1 Ventures wono na Allison Soap Allison Ointment and then help Pomade no aba 0592145024 0592145024 eno na mekanfo nam dia ma ho yenkonye kwota broni krom yenkonye kosua dia broni krom Express Group and American for Namdiama, and my music can you Nanaya, and my music can ni, Cow Express Group in Tamwa, Kawina and say so for Mwako Jessica Dim. You could na ye Cobroni Kroma, wala to Astadia, Express Group, Canada, US, UK, Australia, Germany, a fahim, and Express Group went to me and Faunko. Kumasubu Express Group wa Accra Tema, Sana Islegon, Takradi Sunyane Tamale, Bibiani Ubu Express Group, Yan Kotnia Fiako Samnia to Sam and Kodano, Express Group Uto, and Ubimo Dimboneda, 0249 000 0249 448 Express Group ne manano Sarakoba Unisex Boutique order for yankoto atan papa na ye fancy ho yankoto toma papa na yempempam se ye material yempempam de ukọ Sarakoba ho ahwe emema jeans emema coat suit no bet ne bisu de atwagu na enwoma wo ho pa master dress no enye na wo Sarakoba Unisex Boutique enyoma papa perfume ye fra ho aniani cheso duru ho wani se ekachi no wani unhu de wunye eno tima Sarakoba se bra na enhyehyɛ bia wo bia no wono bɛyɛ na wa montade papa na watumi so abo life ni bi ma pepra de gugu ye ho no anglet no ni nyina no ebi wo ho nha ho kora kopɛ watch papa abo wo Sarakoba Unisex Boutique wo so ame heya oni ndom hotel no na ben ho pɛ Shell filling station no eno ni di ehwani mu ye mfra Sarakoba wa homa tufo we so 0244797215 0244797215 Sarakoba Unisex Boutique entare papa perfie yenkosiesie ho odi for Samuel Prayer and Counseling Center ewe bremodi for ba ko nubru ono ko a na sese waka na odi for say wono de won said dan hyehyɛ nkom na Ghana is debi wodwini nipa ho wodwini nipa yedie ho anu ntade bia da ne konua da wo so no yade bia etu enko no awaresam ne akontusam na yebisi basa adwumasam so saa no se fa beda no wo mansia hembobo no Jaba Family House ho na odi for Samuel wo akwankyere papa wo frɛ bra na ade bia ha wo sunsum no wontumi empaja emfamfiri wo so na wose code no so de aba code no wo de aba twegu handkerchief mu a woda so ni na nyoma etwa kyerɛ wo ni wa ma ho akwankyerɛ wo na wo sene no abrabɔ no okɔ ani mu ano no 0504 588454 0504 588454 and 0578 405519 0578 405519 mention him bobo no ho na be odi for Samuel Prayer and Counseling Center akwankyerɛ akwankyerɛ papa abrewatia
Oforisuo bema meda sena machia yetiefo enyina na ewiaso we no Oforisuo bema se wote wona wo se wankasa wo de wutumidie kakra ya wo no ebebu amanfo afaso asede Romans 6:23 no eka ye no wo se bone aketua we no eno ene owuo wanhwe ya owuo na wo bewuo na Oforisuo bema ya na medi ho ya pi se enne yem papa no mo a wono mafa nkwate bia e de ato wo ho so ade kralika nya by force sechenchina akokobo enso no ebi de by force wankasa no wosese wankasa wabrabo ene woni ye bi ni wonsu ni won ba bi e wo mu a enya ade a wo qualify say bia okọ ekogina domo anim krampo say wo kan sempa no e de akere anasa bi krampo na wo hwe aye de sefata na no kranso aye nhweso de de ama afoforo na timi atwe wono mu de afri boni mu aba Kristo nchen na by force oba afoforo na minim say ke jamla baby a wo bia no panyi pa ya chia ke jamla ai na Oforisuo bema ma yen kancha papa yi se baby owo bia no yen chia no baby oda no no nanim baby oda na nkra krampa ye nya ne sesia no se wono ankasa ne bone so aketua na wo ye nya no yesema ye mu aten no wa mu ya ten na so yetimi yi aten Osei Zakios bra nyakopon na se Yesu Kristo dru no ho no na wo fa kwati kwan so agye amanfo sika bebre taxes ahodo a na eni kwan so agye no wagye wo se na nkwagie aba me fie nti no se me nam kwati kwan so enu obuo kwan so mpo agye wo bi nsam sika wo se wo bo ho esa de manipa no e ma wo ye ne sa ma ni gie ewie ne peye Oforisuo bema se wo hwe Mika 2 ho no 1 to 3 na oka asem bi wo se munue wona wadwena mu yosem ene wona wosiesie bone won paso wosia no pahan mu na woye efri se ewo wonsem tumi mu owo tumi se wotimi tina Ghana ha se nom na wotimi twefo yakọ efre wo bia wo wahu ye hia mu wahu kyerem se me pesa me boa me nua bi wo fie na daachi bi no empo ne sebe ya yese usum bode anu wasum kwadu ahoomera wo ho yare wo ho ahokyere ba me nua no so atimi aso me mo no me wo ho kwan se all because amanfo aka amanate wo no wahu se me de obi abente no me frɛ no na magene ho sika de Oforisuo sika na ye kan yam se ne your friends 26,000 ni echire kanisi kan 260 million ni echire ni ye kan wasem no enye sika keto asa eti all because wa ye bia mo bia hunte no wo fa sa tumi na wanya ne so na wo de akwa chinchim obi sika anaso wo de akwa chinchim obi nsaje di sika bible simu nue na eya 2b one me jumpy 2b one no oka asem bi e wo se obere ba na se obi a wo si obi fie anase wo si di paso no ogina japade empempem me ensa ne se enti se rade sie nie wo se hwe me adwure busua yi ho asemmoni bi na muntumi enyi mo kon enfri mu Nyankopon so oka se wo de areto e ba wo so a wankasa no wunya baabi no wahinta sa wase wo ye Nyankopon adwuma yenhwe na wono mu a ebinu mu atisa ye nua be ma ya oso oya sofo ya wo ye niema ensefra no wono fantu wono mo hofo Oforisuo be ma yese motoso nsuro de da sa wantua a kire bi ne premier na beda woka da sa bi me kwa akotwa bidua wansam ho ma enya ntwa bi pieto anka ho da biara da na nyo oba bia na se nipa bia so na toto pa obakwa akwa se matoto me pa me de akwa wo de to so enti me kwa free obakwa akohia wudifo ada beka se wunie no wo se by force wo do nsa ba beto sam ye duane ma na sabre wa duane mu obadi owunie wo se wudi by force enti ye ka kire papa yi se na busuafo tie ne a omra samwa de feedback bi beba yam se se a eyi ye nyanya no bi krampo ewo asem ne ho na me mpere me wo se me kapanyi pa de beto dwa na ye sra busuafo ne sa baba wa no before so de ba ase no makrampo no odi nka de akwa koja ba bia ansa no de ba ase no because that 260 million no enye sika ketwa na watimi abu obi efie nwotwe ekonfie nkunu ni adan Oforisuo be ba busuafo ne tie ne a omomom nan mo moto
anya sa ye de nkasa puduo hyehyia ye nyina ebedi bi enyim kofo bi obo kumase asenum eye contractors eye ne mfa ne ho ba bia okọ benya dokono ne hyeto ne sa de abafie obeba benya jollof de aba be 7 de ma adechie nti no wonu ma gye eye contract ye nto sa fro mu so no mu ne nam wan hwe ya wonu ba hu sa nkofo ne bi e wo mu fie wa abre ne eche nti no yes re nipa nyina se sa de anya wo de a yes wo ti 40 mi o ye owro ka wa fo abeti fa utu bi die ene wan kasa de baby a wanya na fancy si wunua na dachi bi no fo so be ma eja ebehia to na hito wa wanhwe ya ahoma no ebe so wonsa na sa so wona wunya jefo wunya obi obesa ne de ama wonte no ye fa wasi anya adesua na nyame mfra wa meso enfra ho wo mo mudi wo mafunam asofo bi numa wode sofo djuma ato obo sonso no wo mo asuni wo mo ban wo no nyama bia ne wa esa sofo ya krampa ene na bachire krampa ne ya de ya krampa ye wo fo so be ma won munya sa ne ma no ada sofo bi preach na no kwasi ada tv ba ko so me modin wasn't say Yesu Kristo no wa boy ye gine dide ho na lan say akwa me hye kom so be wu ena me ye dide ho ena ye dide ho say ya do wako ena mi lo ye de bla mi ena mi twa mi lo say Yesu Kristo ne gine dide ne ho eni di Yesu ho kwa na ye ka kire wo ene bia Yaw Osei wa ye nyansafo wani so wan hwe ya ba the time I be realize no obekasa mi hu ya nka ne se bi no aye obakwasea eno so de no na akanfo anasa santefo ya na ebu ye bebi ne se mi hu ya nka wo we na enu edro by the time I be realize na ni kwan se me ya sa de we se no na wa ye na akwa ha bebre e de able wu nchikafo we be mani monyafo te se wo wa ba be de TV so e na che se eyi ye friend say Kedamla nua pepepepepepepe. Ade usho. Oya shwana. Oni tie feche ko. Mimi hu ne sa. Kedamla nya we. Nya no na ye discuss ba. Kedamla tini e kedwa. Mo asere na mo kan. Mo twensan. O de bu tie me. Mo twensan. Bia he. Say nipa we abrabo a wabɔ ne ye pɛ no no. Ke mo sa abrabo ni bi. Kedamla yo bia odi hu ni. Na kedamla woni sika owo. Na kedwa debi we wakofo obi sika mfire nkunu ye hu no nti fa kefa ne kototo ni asem omuti omani se odisi no nti medisi no me ka kire kedamla sa mechia no na ka kire be me abusuafo se wodum mla na baba wan ba bia wode eniema afansa na eba beduru asenum no na wo se ye nka ma abusua ne nti na omo bibia na sa brante no e wo bibia wa ba ba nya sa de a ofoso be ma nyu obi ne kuma twi o boss ya ko na pe na wie wuo e na ode ne ti akwa akwaje achema ye se benyansafo wani ebu ne be ye nka na sama me fama no nsi ase no okay kedwam na kafra sanu memri ne pe ye tibia ye papa odi fo samuel oba fre kedwam na bona mane na ofo asem ma yegusu aye kan ya unse minyaka obi pie abranti e wadasu ebra enua bande asembeda yetu wana moko dru baby na ya na mekasa asem ose obi nkase bibi ni wiase bibi wo wiase message aba no papa wo yare da ho according to my call amanya no okay but abusuafo no yemfanye feedback yenye ne sa o de yemfa pompon ho okay abafjafo bebre no mo aka na me enne no me pese me ko manim sa adentina me kasa we se me take ni bebre me take asofo me take asofo so a yebeka so Osei Aboagye obo asofo achi ade be pa na si wo se jamase ama atwene anda sa wo so ye sofo pa kama mami hu connection apaska anyeyi mami yensia so yes wo ye se wo ka so bagane yensia kumase yensia nkran mami ade na anyeyi nemum ebi kura no amenye connection foforo eni panim ti se kotu amansa ti kama mami hu yo a wontimi eni yaw pisa wo jisika ya ba na ya na meka kira manfo bi se ewiase ankasa no ye namu no etu be wadwe be kire se wani ate wadwe be kire se wankasa no oga ebia ne se information ba kire se oyade nemum yanka kire na ya se ye de wonya ade abeda ye no ayese wo kotua osika mabusumfu bi na ade akodai ka no pepepepepe eye do disika no beba eniguase a wabagye no enye niguase papa ma ho se jema brochimem ho na wo so wo asore wo a enansa ne sori dwumadie wi so no na wa hu wadwo tron se wo wadwane wakotete
Isan said, you were running a name baby or te. So I say, Nana, ya won't. Sika so short to film crom. Shanim Guasia Wodje. I don't think Mestre say, Isaac Kobiba. A dear damanim no producers the 2 men no. Isaac Kobiba. Where dear? What the monyam for? A quabiso. Diuhuni. Never sister Isikamano. Sanya Crono na person obo mamia. Says a baby, I will be as a sister, a car friend on our channel. And Viam Cruni, tes opeso riano. Yansa Crono na wobo. Wemuna so mo ko sia wo no masi dan no mo daka papa mu a wose wo mpa adwuma o classmate no a safo we asem ye fika we free man no abaka nya papa ukosia no na classmate no a wose na die na mo ye Ghana kasa ba ko bi o mu yusu ye die na wo ye ho die na wo ye ho enso na wakosi so obi abo obi kro no na wo dia fefe na ade kwa wanim na koba ne san so a na chese wo koda waje o machiru nchiri nkafo no wo mo na akwa akọpa amane adi ama wo mu eno ti se wo nyare na ye pe wa you teacher na nya saade ya yade no bestati aba eno ti yan kanche na ya se on kana komanto ne yem na ye wodi abeda ye no ye na so kra entoma wo wi ankoto no antoma ye nso de no tena no pa no na Isaac Kobiba no ya tenenka efuru said ye ba be ye no ano den papa producers for second story no me anko anim yen kancha manfo abrochefo no okay obi a wo sa situation obi a na this year de fra yen ko homa so mra sesi yen ko we ya abroche story yen ko homa so mra 0551931931 0551931931 0548 na 31 0548 na 31 yasi ni didi Isaac Kobiba ni dino no Germany abrochimem no adwo bisika pudu na on pese wode sika no ebema na ya 0551 na 31 0548 na 31 ni yakokọ yanim sede be ya nyoma ebe konkan yemfa sa course wenwie na yenko because abrochirefo no omani abre se omo story se omo dia abre ye no eduru babia yenka ho asem yanso nya saa o nya saa kra yenko emfa ko yanim hello what you make hello 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 odi baby afrefre aye friend boachi mkasa free homaso boachi yenti o da mas no mojuma amu ya mi samu ile sema moyo ai papa na mojuma okay hello what you do hello yeah move free television ya catch on say 2024 mo mi say yan what you mean Obozo ye Majo so panipa yetio me pacho tadi we ne koso dan hapa obi ayi ni dia enya asem kuta dem kitu Germany so omusu baya omodo ko wa no ebinom connection from mine ebinom obi ayi ni dia obi anka sani ni apa wa ye ni dia di say my man is the babu amon na chinabra wati hello Oforisuo bemme yei obana bibia boko die kama pa ya dovada na se na me papa omuna samwa ni wofa lumba abrewasia obia huye obia jane na so twe ya dovada na se we SK Bolas na mena hene obuasia na me de mekasa efi sector ope Oforisuo ye eso kwaso na ya na so wan kwaso na ye enwanwa utifia ye bo opo okwaso dem a ye bo opo lese ba enfa pa ni yewa enfa pa ni enkohye nyame adwuma pa ni ye ni sei nyame ni na ho nyame ezi na twentwen ho nyame agwa atade fita so je atade fita na de wan hye ni ye na ade kama ne ko eyekona eni za papa yi so won pese nyame ebufu hye obemfa no so a ye srada chama che bet enka ho won fa ni pakona dem ne no
sebe nyaminsa abekwa so atana so da. Okay, hello. Oforisuo baby. Yey. Media. Me tongra na friend you. Nana one. Ba coupe. And now you know Oforisuo baby never want baso, never want kwaba. And now so me ko juma me do fear am that so asem na wo here. The point mo nyampo that TV so wo decide no ya. Nje ya na maka wa futu se maka kire say you don't need to be told. We and my young country say do you need. Ade o da we enye. Papa no ba bi o bi on face kan na sun je no. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with Well, better for Brekum. Yet you, Penipa. But the man I want you cry. Okay. On Sanadrin, we are so a more. Depends, okay. Hello. Hello. Would baby, I'm free. Evening, Mr. Kudu, Mukase Kakari. Mr. Kudu, yet you. I think come to ye. Yeah, Miss Mooney, Yamison with the power here. The man of our dear, a month for a woo gonna fall. Miss B. I bank manager. Oh, yeah, found number. Number. How dear trouble, yeah, found number no, and bank manager, could use come out. Okay, Matty. Would you for number no? Yes, that's it. Hello. Good evening. My just so mammy, baby, I'm free. Me pacha bibinti. Yani bibinti na ye juma yinti. Me pacha me ba o number ya na me pamara. Ye muncha ne number no. Ye twa number ne producers be for why? Me pacha. Gina so kakra, gina so. Pacha. Okay. Hello. Yeah. Juma say. Where don't king must official text about. Donkey yet you. Oh, Bozo, gracias. Baby. Just so can. Any power. One of my one come on. Now you be got upon who attending to the other one. I'm not swat. And no question. Papa, I'm official idea. Upon the not selling. I'm not for them. I'm not now. Then I had why. It won't go through that. Who could have hello. Okay. Yee. Okay. Yee. Oh, fancy original Nigeria need a better contractor, papa. Ofinam Brody. Of a money night. Now, over a year to friend. Oh, it told me I said, who help any of the TV series. Over Casabon fool. Na adeba kwa make a change the baby who teach me this and yet the applicable na said employees can go because and the governor said 2023 of also you might see a 10 year and any preparation because any baby you want at the drum one give me the offer and never think I'm not for that Roma said you might be more to me never more kakra because of us also more to teach and yaman beshama. Sika bagi sika, pavota gika debra. 50 cities, 50 million, 1 million, 100 million. Me fra ba ka ke zadia. Ti free mu da fabra me. Ofa wadaru ba fide o suni ka asiri. Oh, adia no so man 100 million. Me send 1 million am say dey send na ti free. So ho. Asati di ma 10 minutes asin ti fa wadaru ma. Sa da ugbo we no. Mo nya na se be yin kofo bo frase. Medasi pinya ko pon shiramo ana trese sompa de ye sumo manfo mo market ya pa aba mo ye duma papa mo me nya da ho na asige na dashi boa sabi ebe yin kofo bi ye se de nya de betimi ayi so fa ebe sempeni ko so mo tie ma sompa ti bi mo ba sige se san sabi yin se hu se do mo so da no be bi di ko de yi sabi o ba ti TV stage be mi enza no enu ha de da. And then the problem we are, what I was very close to me. Obviously, a contract 3 years, 5 years. Chance who say, send them and send them out. They say, the other say, you can't vote ID card in Kwa. You have boom components, because for the program. Yes, company for Omonia work, Mamma, in every pedagogy. No, okay, young last call, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with Dean.
Ene ayi o minya ya okuya ayi. Koju space. Koju ya kunim. Uta ko abe babi omu sha be na. Uta di kuma numa. Am nya be no be ku say ka de ken e wota hen o. E ma mo yen tie de bi enyuma yen ta battery. En ko tela be. E mo mo juma yen tie ne sa o. O man nya ko. Na mama no oko wanche ya na. Nje mi bu ta be no. Akọ wacha. Ekosi dan mi nia. Akọ wacha ekosi dan no di tikanma obi se ofa uniam. Ana mina na go so ma hene su na kai. Ya se papa am ma. Bone do baba. Ki papa no he ni da se. Okay, ahani adu afra no nyina besie. Ye yo tetetu ba fo ye boy ntaba mu no ene jama bruchi mem na adia. First of things as of adwuma o. Na sa papa we atsem ni ade beto no ano beye den papa de oba no anya atenase de oba no wanya atenase ma me mo akwa aba bata pampom te say Ewrade adomeye udi de say Lydia Wiafe Lydia free hin na bae pacho mete kronom no okay Lydia nya atenase de yen na ye ho na ye pensu bi mfa ye minim na yen ko computer so adwadi emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochi o Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visit so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi, Asafuleba Runabout Hwa, Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Oda seni wa hu siesie yade bia ehiama wo abribia twabo ase a wobekọ anase dwumedie bia ase a wobekọ no many pan show na wo mu sencho mani show bi esa ne ma pa wo de esese wo hunti na de make nyina no wobenya no wo Sarako boutique na ni made bia efe na de na yakono wo eniema ne boda fom se ya ta se yenta de e ma ne mema de enfada dia fempa boa ahofade be na wo pe ko mwade ahodo watches mesro wo pe chain anasa wo pe choka biara be mo ho siesie di mo ma no pesi ahodo me kana megade e ma che papa bi se ye shesi a wo de be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa wo siesie biara wo hwehwe efi wuti so ekopem obara no Sarako boutique ya e wo Kumasi Hotel enchemu wo pe Sheffield station ni hwe ni mo wo ye wo bi the mount ye ni ama no ye credit free take memo e bi free UK Dubai Germany ene Miami ye keka ho Sarako boutique ana enjare papa pe
Na urawe. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Obno akofa the platinum bond Japanese aluzinga. Ade ba maimu ha, ye di board dan so afanan bebia. Wo da hwese ye board dan bi so ha. Brapa Joy Chem for mo Ghana ha. Bi so mo Ghana, mo mesi na me ko kire bebia o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go dan so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BB. Southlock, IBR, IDT, and Aerotals. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for Nebia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka Ghana no free burukutu ginger no free the man Canada da yenyimu no yanyemedru yesuwedru neza shansa the man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru na yeza she nti suehun na nyimizia na nanu wode she durinsan ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no Sesia Burukutu ginger obogodu nyina na mabefu mfiri na computer sim. Why Burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema womo Burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye Burukutu ginger cheers. Inze washo na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee had clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Bermensio. Nom no nyansem, enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi, FD ahwem agye atum se eye. Wo chinwi mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya paimed ana sa natural dia wo hia eye Alison hair pomade razor bombs agu ani prekesen wo dware wi a na wo kekao ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana so hie ahwiagu wo ho Alison ointment Minia na wonso ha ne sei anantam proye hunamani totode wo ha no mu aye nyina ene Alison herbal soap fabi tware wo Alison herbal product Alison herbal product a free Bristol AY Ventures nso de ebi o memu drugstore pharmacy shops and cosmetic shops ahodo nyina mu wo pane dodo mu ana baby search rasem a 0592 145 024 and now 0535 141 050. Alison herbal products Abusian Chemfa. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Mema wakwa at the Balidians Fashion Arena. Ebusianye dantane danta. Dantane de sikabano. Sawu elezi papa. Ebiti se bouquet. Lazy ahodoɔ ya de pizza ya ne kama ana supporting lazy and a wo pɛ dia pɛ dwebo bi ase kente papa bi ya wo dada wo ho ai be mu sampa wo hene yire na asi dwom yi materials ahodoɔ ya de pamma ne mema ɛho niema ahodoɔ straight dress na wo pɛ ana se bia make say bronya eyedu Easter eba wo pɛ shirt kama bi akwa akɔkyɛ wo dɔfo ɛma ya munye show what ba sa ahodoɔ de akɔle bi ebe nyina who are saying no, suits a hoop and swap to a say no, and to my company, I be coats and also suits a hoop. Nina episode a Ladies Fashion Arena. Yet, shall quite ever Kumase a hotel runabout at the Pepper Hospital. Wow, Yamano A 0208
164377 0208 164377 and 0593 784494. Lydia's Fashion Arena na ene mapapa nyina adwosioni ha. Bim eba dia santima gya tum wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no asisem ne po nyina eye ha headquarters ne ha fabra na pen pomasi brema ye maame atena se maame me wakọ ababiem batampa udin no saa na da so te ananse san ye wo udin ne de sai lady wi afifiri hin ne baaye kronom maame wakọ sem ne san ya wo se ye nkomwa Sompa nyina ase o ma sopa o mbi tie yen ma asem nya ne se be ma bi efe ne Solomon o breman enkontroma saata na meto 2024 ho na me wo e na ofa me ba mo mi ni nyinseye enti nyinse ni mu no na akolai ma mo se 2024 4 years ni na je say na 2020 na 2024 dia afini ewuram 4 years be fa say afiwe mu na 4 years 24 mu na 4 years e na ofa akolai eti ofa akolai ne o wi akolai fa no no obi ka che me say ohu say Solomon ne momi di ago akoda ben eye momi no we pacho woni mama na metena say na ye hwe akani say akunyani akoda wa ba fi happen pacho ai saata na me de eniema ko ha mo ba e no onyem wo ho me pacho ai me kan nim saata na me de eniema kodwa eti me be no mo ka che me say ya na momi ta akonsu awia na okwa aboyi Solomon fe ne say o momi Ibrahim nkonsu no no so di na chi ne ko eti me je dwa no ko na me di akure ko maame e wa asotwe ti me di akura no ko ye no akura no wo honom sa na maame be ko honom se me kwa akohwe maame ka che me say Abraham momi de wo mpebre o didi ya no ada na me say ya abo na o se o me mu ne say akola de na me say anti ya atiatia no ti me say akobie ma me ba sa na o ka na me say momi o yare ana na enim so efita momi o yare ana na o say ya na o hefa na ye o yo se me yem momi be ma bi akofo na o say ana be ma be wo se Solomon na me say hey ene me ba na nyim wa na mba kuma se na mba ka ho asem che efi o ni wo mom wo fi ya me gya no ho edini gya no na me ka che ne sister ba ko se ene ya ampa na dem se Solomon gina soro honom efre momi de ne wo so omi nkonsuo no mo koye ene eja me pe nipa di me kira me de koto animu te de koto animu na na so wate ti me de me nko be ka kire na no ena ye koye ti be 3 days time ye koji mu aye Solomon se e wonu anye wonu no na se ka se yie na obi so hu se wo afre momi ene ni konsuo ti se o ka se nye wa nipa kro ye dansini ena ba mu ayi tu na eja ye kotena ase ye ka bibia na maame ne se Solomon akura ne nyinse no open no ana say school na wokọ no eno na ye nhwe na abenwo ni gira hono na mso maami enye hwe wo de ma akura ne nko no school na ye awofo no so no ye mfa nyinse no ne nhwe de school ni hia na eja ache se Solomon no eko school asat no ko primary school ana masemate na eja be kan sa na sorry eti sorry ye ko ye na akura se de ne be ko hospital se be dai me ko kan sika bi emma sanse akola no onye adwuma o ko school nti ne nana no nso ni bi na che se se ya me no ka sei Solomon obusuafo agyinsen mpacho an to no ko school na o ma hwe nyinsen no te se nyinsen no mu hwe no kosi sei nyinsen no mu hwe no sika o me de bra me nyina ye 1.2 e na akola yi nyinsen ya wo ye eti na awo mu no so no start na no mo ka chem sa akola no so no nti be na operation eti operation no kan na akola no wuwie ye no me fira wo mo de to wo manim me de to wo manim a say wo mo say say nam so 7 million ti 7 million no asoma be ka say wo mo de wo betua 5 million nam so me sramala se mutua 5 million ba bia me be de yoko hai miniska bi o ba bia ma me so yale onye ska bi ma me ntimi so mo mua me na enyini kofi na eyini kofi na didie mu de nya me be kire ntimi na mo mua me na enyini free hospital ha say ma me sit da wo mo de wo mu ni ska bia ene me hwe ma me ko hwe sa afre me o say me ba 4 million ena menya ena me je ye na me frɛ me bra ba ko no di bi so no bebe yi free hospital ene ye ba afie di na wotwe
ɛna maame wo ba bɛhwɛ yɛ totɔ nneɛma ba kama ɛna ade sika 1 million ka ho ɛna me di 50 cedis na me di etwa akora yi bɛɛ ma ɛna akora nsu kuro nso so 3 days bia na me kokomia ɛwɔ yoko meti na me wɔ asotwe saata na me wɔ asotwe yoko na me komia me kɔ ne mba me tua bro 20 cedis 100 cedis na mo de kan sika no ma me tie sei no Solomon abuso no magyae akora ne hwe na boso o magyae akora ne twem sisi a me ba ye beto nkra ko sisi a wo de atwem True Wealth frew na omo se enwomom de abadwa so no upe bi to abeboa True Wealth product what the True Wealth vision capsules abadwa so ade bi afa ni hu bia no be ma prostate ne ho akwa prostate leaf abeboa pa May 40 no abeboa ma be ma o mema yom akọ enkan na libido no so e wo fom atenka no wo fom a what the joint forties abadwa so wachiri bramo wachiri kase ukotu wi waposo wapoto no joint forties on lady 40 na ba menses emagi bo so me na ba be miensa emwa ukra active core cleanse no so ya uhuru mojanani True Wealth product no India no dia duru ya afriaba ya bibiduru so yankope True Wealth product ni bi ebebo dodo no a na akire gusuo se eye uso kokone kotrai ebebo pa 0206595707 0206595707 and 0558724302 True Wealth product no na make comfort na me dia ma Lydia Fashion Arena order for yankonye ho koyefe ya ho koyefe pa ni nya lazy papa na yanya nyoma bi aye kama ti se ye ya ikente bi pa dia na eye Lydia Fashion Arena emema nyoma ye de pam nyoma nyina dan ubenya bi e wo Lydia Fashion Arena ema ne mema materials nyina no ebusise cha ema no tade no du ba bia e fe dodo straight dress bag yam de sanu de ball life for no yenko Lydia Fashion Arena enyuma be konkai ahonfefe no ho ene Lydia wo frew se ko Lydia ho padia lazy e kase lazy no agise Lydia ho eni efe pa ahojo run about Adiababa hospital ho ene Lydia Fashion Arena wo yemfre no ahomatufo we so 0593 784 494 0593-784-494 Lydia Fashion Arena yenko tobi brukutu bemansu ye brukutu akakadu na yimu ma se tenkom ayiyo abedinto na ponto no bronyi amanfo no nomye omtimiti bidi no hangover Food and Drug Authority the stamp nesu dimayam wo your penfo amenumbi oni fie du otwe amenumbi 0244620294 ye brukutu NFL Dr. KKB Herbal Center the Veins Doctor ofro was stroke na diabetes na was bramian tonchia omo yade bi eden kumasia mekom soame akwantepo no so assembly kwa no so usane kwa ase wo no ejadu fie ho na behu Dr. KKB Herbal Center yakọ Dr. KKB Herbal Center ho yakọ ne kotonchia bebo ye pa tema committee 25 of Kenya say number 2 tachima no behu wo ho Accra Abuja Old Barrier behu Dr. KKB Herbal Center the Veins Doctor yakọ ne tonchia ne gangan agan no agidin agan no asheta babia Cement Vital Herbal Mr. ne brofo no Cement Herbal Clinic omo na dia agan badwa so oba num bi bema num bi watenka no wofom bema ma odo ni munyire ne nwuram se tri ebeboa opa eno na betumi anya bi o Cement Herbal Clinic asokoma mponi ruwa bank no ene edi enhwani mu 0240616061 yenko tobi ebeboa epa enyoma be konkai ede aman Dank Herbal Complex emfie dumiense ni dank by anwanwade nko an wo ye enu ntina odmanfo dodo no ase ye ko dank ho aye hoto ye enu ntina dank amanfo frɛ ho ahoto fie won fa o yade nko nsan fama de biara da enu papa eno de esa yade wo mfidie a odu wura mu a kire ba bia yade ne wo na ode aduru akan enu ntina amanfo frɛ no ahoto fie no Party number 2 on the City Life Hybrid School no na ebo ho pe 0266593330 0266593330 yeah call Lawson Beverages or the Lawson call chemist abegwa so sa no de Dreaman bitters Dreaman capsules or the abegwa so or for yenko tobi emwa na eduru ba bia yikoku no cholesterol no nyina enane no eduru ba bia tumu se Dreaman bitters no o de cubes no bi gu ho na yenwuna echele ayi kama pa amanfo bebre no na agya tumburu nya bere o mu gi tumu pa Lawson Beverages se bere o nyoma papa wo bra na betutubi na nyoma nkonkai emfa emma bitters papa Dreaman bitters no twabi ne gina wo na so anya asem keto akra 0248
619999 na ekope bi na nyoma enkonkai emfa emma eno ti abrantie Solomon no one na busua ye beto mo nkra amanfo ni me bedi adanse asemo ya transo wo fi happen ya transo wo fi happen sa tam na baba wonyem nya no nyon we su ya foforo akora ne do ho anante akora ne nante ye no wasa wo biem we first ni first adam bena we ni shemechi okay at first you want some na ye kan second ne de say ye hu be ma ntinti no de ye ntimi anka oh I see ono kwa de wanante na we no etizesi ano ayasem maame ti Solomon na busuafo no hwe akola no wo magya akora ne hwe kora na last year me ba ho ni mi kunu akola yi papa ebe pa o ma che se me sra wo mala o mu amene hwe akora si akora no wo yare enso so be pem ne 1000 mada etizesi maame wo ba idea ne ha no poten te say ne ha o nyina ne se adwen ne wo fom Enti ana mema no fa no basa na menya ne saamum menya eja ne nyame anim nie na ese ekwa kakra bi ba ho a no obi abefa ko oh we di atoso mi enu what's your friend say mommy ati say ho ye pa Solomon uni no one ne ye dai onye mada one wada onye mada oh Solomon ena ne wo ye me na wo one ne wo ye won hwa akoda no won hwa akoda no te se die na wo ka che Solomon ka bibi kire no afidi ne so ne biase nyina anton ka nto ne nkra solo kan ye wo ka obete solo waje so de kan won hwa akoda wawie mawi jobetimi aka no ametmaka na mommy yi adenti no mbe fra wa so ontrase na odudi o machiko Matiasi ya na yodana ha mommy ta omo be fa de na ede kakra ede mommy yi o si ade na ede ede pa oh emembe bitirimu ode membe bitirimu ode papa ayasem ho eti mommy se sia no se solo ka so hwa akoda na de na be ka kire no onsha kwalo oso onsha enti se de na wo ka kire no nyame nhira no sa nyame sura no odi ya na oduabo ni wonu mo ho da be aduabo enti oso onhwa akoda nyame nhira no enti onhwa akoda na che nyina ya na osa be fa woko oba be fa mako odo ko fan ni fie sa kwa kuyatamu no yatamu no na mame esendie na wo mu a waja no die meja ni mu ni se emra yi akwan free hospital ba ya mame na ba be hwa akola no efiri ho no no eno ano no ye wa akra busumi nkrum edu mienu mu eno osade 1 million ba ye efiri ho no eno ano no bepem sabri enfie mienu ni anano bro ni atwa amu eno obre 1.5 eno ano no eti anano wo de mo hu kwade aba tena Sompa so de wo ba asem aba Sompa ha wo ba no kwade otimi to nsuo etimi de hwe no ho ma ode ba show we so me pa chane eye wo solo na ase solo ni maame no si asembe so wa obi akone ne ba wo anhwe ni nti wo me show we aso me pa chane wo de na ba so mommy tutu ontimi nya adwuma o da bi ma me twetwe break ma me ba na me yile fu story no kakra producer asembe maame no ba o se obi ne ba wo ai won hye no o da bi ne producer invite maame no da bai achebe 8 months ni timeti sa asem no na me sister bi ka chem say wo mo sorry ya sister wo so nso kwotena sa akunya kro no aso na da no mo sorry ya wa ma no ma mfra ma fam za na me se ruade nsa o ke kasa maame na o se ruade tambe
man na eja ato ananim se man na eja ato nanim so obesla urade na anwumre wa betena ha se ma hwe ni mu abre o debi eduru ba bia mama adwuma no ye den dodo boso me nwatwe ni ena hu so watena fidie no so se ono ne ba wo ne kru hwe no ena wo so de sia wo ne ba solo hwe no eno tia de chen ya so wo ba na ma from afam na ka se nyame be ye dia na wo de ba dia so wo be bo ye na be ha ya adwene boso me nwatwe ni nyame be ye dia manya ma wo wo ma from afam dodo contrast ya de chen ya no wo ba sa na obi ka kire ya ma ne popro wo mra samwa ne producer ye ho adwuma ne kofre ma me ne mra se obi enhwe ne ba na se ne ba so enhwe obi dia ne hwe ba bi e kwanda omra samwa de bia me kasa Asem mo se drum mebi ho no ma se be mpredwasa o hwe ofonsa no ahwe wonsa akwade na samba na ene ni nsema o keka ahwe ho kwa chese sebe o manya di fudi ade solo na nya di fudi ade na kwase ya wayire na tu ne fie ho bi ene ho ene wayire akwa yi chese akwa wotuwi sebe akola yi ontimi nkasa ontimi no bia peba kwase agro bia nso mpese oba ubi nyo bibi ne damfo a se ne ho anika on se wo de ba ye na mame wa ba betra ye mblemu se wo do wasem ba wo ba ye ofie ye ansa na sebe mpredwasa me solo no onya nkwasade ye woni pa bi ho no a minim o ba ka sa akola bi betra ha ono so no obi nyimem se sa kesi na woto aye ne kasa na oye no ho aye sem bia na no bi di na chi minim se ono de a so ba ka ya e wo office da ye tu no fo ono so no obi nyem sa mampon case bi na na de me pese me kan se ye woni pa bi wo ya na dwen se efie ho ye nka na sem ne okofa kwa no abranta no ye rasta bi rasta no ena se mampon issue no a menye hwe me kye se enya no na me kye se ye wabuhwe bu abranta bu wabuhwe mu a wodi soloi wutu wadi ntintimai na nya nkwase asem ma munim hwe sika o mo de be hwa akolai tan kra ye be ye ho ko kra wonti me kasa nya we na kasa o kasa nyaminsha lo kasa nyaminsha baba Ofanumba kwa kuye be ho adwuma because se maame no ba maame ne so ba ko bi hwe ba no pass ne se ede o ede mommy se ede onti Asem ofozo radi nyankopon hiro ni petie nyina na ye be ka se ye musa kura se abranti e freni solo ni mfie ye sei abusia boni mutna ya na etna na sebe kumasi efie mu ematete ye nkanasem oye nana oye solo asumasi ye de ne saa no wojimiko asato onye makura ne so woje chess se primary meboa primary school timenyim yenko bu se mfie ni ye sei tete be ne ye de man fie emu otu anamo etise emome ba enkame ba asem se betafrache nebre obi a ne de ye de nkwasa asem saa na nkura ne tifie no omujimi akura se be wo primary school se JHS utimi tam oba abanyem no na abusuan hwe mpesa ade we pumasi brese pia bonten kura begu ya abusuan ho fi ni wo nti ye ka hye yem ko bi ante ne ahwe na na kama na asumdi aba ananka kura ya nyini kakre wa se wa ba beti wa de se be ya nte sa se mi kura wa bontene nanka asumdi aba onhwenye na ade ba wo fi de me kokko woni de se betafrache wo hunu se ya dimirike penzu ahoro ani so enye abrabopa papa bi wo bible me penasa mpa ye friend kama saa no nama woye ohwede ya wode ya afofra no de the same thing na yew awurade soma no oba wo so na mekre ni agye se wonye bribe indi said you osi bo abrabotu anamon saa no no nante onzo obi de yalefu na akofa na wonhwe no na wode na wonyale ne afa no ne yenhwe no wode ono de nkra de mfa so yale nti obetima ka se wode ne yesi bia se wono na enim na aye wode de na ni da ho pa yatimi de aye no abra yenhwe no ni odipa wugu bia no ubetwa na tias fasa zizo ansa no afria ndi e ka twa omsa ya omonhye sa ne man ketengete ne nso na kama eye adwuma nyame nim se nkwasiafo beba wiase onim se sisifo beba wiase ndi na obo sa kama no odi ne dwuma pepepepe usu obi de nsai na ekina wo de ebesai usu obi de enye yi a usu de ebeye yi ne a wo dwene no eno na awurade hweso no de atua woka akura tu ne nkomo kura no se wo de woni ne tia nkomo no hunu ni de ti nsisi so wo de ase obi abe man hwe oba ka bibi je no hwe ni o kan e wo de en kwa no je no to aso no wo ka mobo de ebesere abusuan ne se anke na ekuro ye omunya ko enkofi ona asumdie mra nke be flo omo se se de ne ma adane nyese ye mo abetena konya we so a menya huza akura we yale be funu omo so obetima akoda de obi bo yale aye ni sei na nka wo cover akire na so watima nya so bata cover akire na watimi de wo de aba ha no omo hwehwa anhwe ma me ni picture obenya wase ni picture sam wo
ozi enya na ehun se we ka asem ne ye kan ne mire bi atwam no no ne ye kan ebe ma producers akọ yes na afi nkomo na ye de do foso ye mfa mpompo no na ye nya ne wi aye hunu ne ye okay mami tia Ofoso bema onse contractor wo yi dana se ana wo yi kwan na se anka odan a wo se ya na edan no esi baabi a chese eye ntine kwan tine ne be ka odan dia wo se contractor na ni achia ada na ni nya na ada contractor bodan for be na wi ase wo we ni so foso ekọ esa ba besi na nemu etwa kanko na yesi no 9 no 10 se wa ma yonko ntwa nko na wo bi nso so nya de obemo watwa duda na ye ka kire sa abrantie solo na wofo no se wono mo nhwe na mo nya wono mo niema ye ofoso bema wo hwe ye Proverbs 22:6 na wo se kira bofra ne kwan pa won fa so no onyina wan firi ho minim tete ye ene kyerɛkyerɛ pa ya wo mo de ma kwada bobɔ nsa afa no wo primary school wo ho si ato ye pan ye ye nti no watimi akwa akwada wono ayi ya friend say sa ayi autism yade bi wono so a na adwi mu oha wo kan ya na odi ekire watimi akwa dede no etimi ana se ne obeka ne de se de ne wanka se no na se asa wanko no we no wakọ ne plane no so nti yam sa maami we mre bi oboka so okoye ne family planning minim se asa maami we ya mekai no na ofo so be ma de na manugu so America no meka kire ya friend say solo ni maami ene na busuafo ne se we yanim go asede edema wonom wo mu nhwe na enene ekine ya no umra ase no ne fa ye ntu ye nya sa so mo ba adwuma die ya so social media no so ye adwuma enti ebekọ back ni akwa akwahwe wonum asem na wonum de ba ye no ni aka we senso ni de atoto won se hwan ena na twa se wode ne yon kokorampo eba ha se no mo gya o mo de no to weto wana wonu mo fa ho na mo ba ha se num no na ofo so be ma me ka kire wonum o mo mpene to mpene no mo fa nyesa akwada ye yadefo ye kan onimu hwe enti o mo ba ne take advantage so o take advantage wa akwada ne yade no so e no de kofa ne enti no enim guase akasa e na wo man kasa penti no mo mpene to mpene no a wonu mo hwe no mo hwe akwada no na we se de no overloom be e ka no kama mo so ketekete krampo kama ma ne ma abonten kwati ase na nka wenum mati akora ne kora na kwa mo nchen se be ya akwada nso ne ho be na ma mi so etimi akodi ni pa ba be hwe akwada na mo se ja we se esa de abon so nkwada mienu mu a e na ni nyina akwa kogu ma mi so na akwada no aba no so esa aka ne ho na ofo so be ma se de yo na sa anya ya nya ofa ye ma mi wa ba se be hwe na ya boa no kwan ya wo se de fa so na akwada no sa solo no ba bia owo bia ro be hwe akwada no obeba be hwe no ba bia owo bia so primary school kwa na wanya ihu se ade ya na ede na wakọ akwada da na di de e wo se ohun ye se won so awade a enya ade obekọ akọka hwe nti we de waso nti obehwe se obeto hu plate na bibia koye ede ama akwada nso ne maame me da ase okay solo sa ne maame ye friend say Angelina ono so wo fa he nkontwoma wa kontroma wa asa abre ye kasa nyino wate woni mo pa bo mra chena nyentena se anya sa ma me unse ka bo mama ni abre oso ma na eja ato ebom se nyankopon ho de na nyame beye no na afia so obetena hei na ade chen ya no waba asem se bia ni obi hwe ne ba e na so ba so hwe obie ni ahwese de makokura hye ne hwinim ne bi na ni ase a no obere ya etikwa akoma to yem mema producers agi ma me no number wo ho a ye ne ntwetwe nkomo na kira omra fidie so no me kan bro me kura me fa me nim ze fidie we so not tonight tikwa akoma to yem ate 0551 0548 0548 akodai wonim hwe uso ne nsa na odi wachi uso ne nsa na odi wachi 0551 0551 0548 hello good evening. My Joe Somame, baby, I'm free with you. That's my friend. About why you too? When I told Monkey Mamma, me, Mamma Pan, and that's me, Emma. Manoka, and that's him the other. Oh, Mamma, what did it be do but one on a quiet now? Now, Obanin should be here, but don't tell me, money. Okay. Hello. Hello. Good evening. My Joe Sompa Nipa, baby, I'm free with you.
Yentio. I program no so na ujina no. Hello. Uja program no so pani. No, I'm beja for you. Ya Joso. Because free kuma. The family commander. Okay. Chia omra samboni ya beja for you na. Nipa cho akola na mo so on tia pa odini na mo no. Ebi pra be ko gba na be ma no e we pu no. Tia no so mo fi mo yi. Okay. No, sure, for so. Okay. Hello. 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 Good evening. My Yaw Osei Nipa baby afre free wudi. Me get free akwatia. Akwatia yentio. No pocho. Ma me na come no dia ba no ya somo. Ya suka. Yeah. Ma me no ojidi se de dia ordinary na badana. Dia mrobuano. Do je nya mesre mombuana na unchi. Shana bana, omo shana bana. Dise ma me dia wenye. You be camp no ya o nya hwe. Na ne abofui. Asemo. Wo dia momboma. Okay. Hello. Hello. Baby afre free wudi. Good evening, omo. Baby afre free. Be free pichewa. Yentio. Omo answer na di pabi say obi be hwe no. Amuna drum pension say no wabre. Na wabre. O hwe se ne ababai wo ti wo kama obi di asai obi hwe ne bakura no say. Ababa ma ume ati tini ma wure ma hwe abofre kama say dia. I said the farm na kwanso. Because and then crowd bi mo ti say bi mo asai the number bi basa. Ba o ya ababai ya oba yi wo hwe se ne wo ti a. I say oba ne ma mi aboka wo no pa. Amena bre. Wa ko fa bo fry wa ti say na wona na anyi shan awo. Na wo hwe na to mo ye dia jimudi. Okay. Ye jimudi pa sam ye dia ni nyina hwem. Okay. O fancy ba bia wo. Okay. Hello. Hello. Baby afre free wudi. Me pam so me mam Ajuma dase. Me shwa wa daruma ma me na odi me wo fa na betuna ho no. Hello, Adoni no. Hello, ha. Antino me pa bon say. Mo mama me no mra se ne mo ka no. So ne makoko ne ya. Obi de me shukra na odi ho ne nim. Ti wa daroma mo mama me mra na mo hu kwa mo de be fa so. Nsombe me da mashi. Okay. Hello. 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 Bema. Yeah. Wa da for bread ma se ya do for. Dia man me afọ ina ti amo ba amo yin. Okay. In fact, only be Asem ya na ben for se kafa au bema oni oba oni bema no ni buni atia. Na ina so Oforisuo ne papa Lumba ana bretia na omra ka mo ho nko ade. Ye wani sum se de fatana se de mo be kama yen. Mo an ejima fo kafa oman mu mpanifo empanifo na omu ni mo yen. Ye ni se so be du mani me de o man ya sunje. Ya no sem bebre ejima pa ye woni sidi. Okay. Hello. Oforisuo be me yi. We SK bolas nyamene hene. Obo se coffee cream sector kwa na me de mekasa efe. Okay. Papa me de kakra me kanza me se ma me na odi aba Sompa die me me se mo tumi aso na sama ma no. Na won mo se akoda no yale. Mo check e be na papa no o she no ene ne dai. We SK bolas. Na me enkamo. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefri. Mbaje fe no bro. Yetio. Me ba do me kasa fi central je kumpo. No. Me ba do akola ide solo oye widini pa o. Oh. Solo ni widini because akola oye me mo bompo. Oh. We the bishop Lumba esema momwa ma mi wa na minni bidie but talk be me fa so say 50 Ghana be gonna menya na me dia ma akola no wa me mo bo. Okay. Hello. 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 Okay. Yay.
Of Nigeria, Monaya, Munim, and now. Masanso Subatum Kuchi. Of other question, they say, let them progress. They say, you are Anna and Mukuni. And we are no names of Mammy in your memory, many Hodia. Because there may be a teacher of a card before channel 9 was some. Because you can see. And I said, in progress, a member year over. And Papa said, you are dear Mammy Bay, or something like Nakonku, watching take care of, and I'm Grumpo, every you be back. Because about Adagachi. I would be a mention. Now I'm saying what in your message what's that now was me half rather. I'm not just as well in Nigeria. One show off I see news. Remember the other one got a bad man of back up one up the Viazano. One shana, Abby, the panel will be cut. So I'm necessarily the meeting here. The young Pachakwan and the car, who from Nigeria, and here do a canwa of a cock with jam with a chin and Besano. Ahani adu ofrenu nyina be senti e be hye tiefo nyina bo se san kwada se ukwa buta enkaka America ye ni wo mu agoro abai ni wo mu agoro kura na wo keka ko wani mu akwa de enka kwada se you call developed countries no bia kwada we ye ni wo mu agoro what ma say na wo bia na ni da ho what ma say na akwada we hwe obi akoye no ba me ko akoma to yem producers beje ma me number na kawo kai date no anam so no ye fidie no ye beyi ni nyina se hanko a program we so no try enko ade no ana koto no ofre me se me mehwe mommy na de to ho ai on na BM TV nyame na ma an ko bie on de otade to pa otati okay abrotia Ofoso bema ye na yetiefo ne yahwefo nyina ase na ye nka nkire omo se wa wo hawo wa amane anasa teti bi obi twa wo abe obi etwa fofo di afo wati kwa hye wanumu a meso amane nya otimifo no wontimi udan da yesa ye de yo ne se anya ye nya ofa ye nti no for WhatsApp di nyina bedan Asem Mpe Nipa dwumadiefo wo Sompa 93.1 Kumase ye kira kwan no e wo soame share filling station ye ne no e na share fence wall wo ba ha se no ma e be hwew ni age wasam ni apa no mesi bread amount anasa from 024358 another 5878 0243585878 another 0452 095593 0452 095593 na Asem Mpe Nipa WhatsApp group don so no wa pesa o join bia no mesro wo kire Nyankopon ya adomu a obetimi ato afa ha wo ba na aka so profo so Asem Mpe Nipa fo a ba che obi abekiro ana 0552 fafa high was so 095593 pacho wo kire nyame ya adomu a ye pe number simple one bi near the abent pacho sa number no ya block here no omo share no so say emma ye be mo number me usa manfo frɛ pa ye be share that pen number sure me refi and yesra mo nyame ya adom o share the number no ba beto na obi etimi ama ye high was so na etimi afomi ko na etimi abofo so ye fa happy birthday fama ye hana nyame we efri ekwoba jesse sempremo ho na Osei enkancha baba we say odon papa ye nyame pa na was ready amana Nyankopon fa fofora wodi aka ne mfie hui na wonye niema fofora eye ne pa wo mo na ye die wo mo enfama na brabo na enepa biara anasa akomaso ade biara obo ho mpa ya kyenso no Nyankopon efa no ye man bretie bi mu nti no hana ekwoba jesse sempremo obed Osei enkancha so mo happy birthday nyame pa no was ready amount was Sompa TV Sompa FM fo nyina yenwe show happy birthday famana yenhwe na ababa wa no ekunafo no for so Sompa chede no nyame ya dum on the 6th of January ya memenda ye de yanim ya Heroes Park baba ya last sports stadium ho ye kwa akohia ho na ani nyanka no aton said the Sompa Foundation empanyifo se yenka nkyere obi a se mommetai ye chi efise odehye enko anante da ne da ye se
yetre ye nsem aye amoma eti ye no omokoto party e de ye bedi de ebenom eti wa drinks wa biscuits anase bia wo ka bimpo na se bia wo de fem ye nto film anase ye nto fem gungum na ye fa nkwose sankwada no from wono mia hodo bi free bekwai bi free mia hodo mampone ade a mesro ye beda ase papa e bi so wo de ne ye sika afem a number ne ye 0598 559802 0598 559802 and now 0241 272990 0241 272990 emu bia be free bia na busia ye beje wo so na yetimi agi usika na yetimi de aboa ma enema akonkan de beba yesara one media anasa blessed for stampa chosa amasa safra obi a onim no Sompa se na je sa number ne de beba na se number kro na netimi send ese so na for so ye sorry na Sompa che de on se woni biefo wono be ye adoye na empanyimfo ejebi wo macheche bia ma memenda nso so nkwada na ye konya kafie ye de dodo na ekonti no wo mama ye bi se obi obeba ha se mommy ba ye mfa we sei na ye mfa mama mommy na wontimi fa enko chechire ne ba no na bibia anye ye nti mommy Sompa che de wo mu a wo mutimi bu aye ma kuna fo se wo mu enfra wo no madaja so ntoma no wo mu ndi biefo no mo se ye mfa we sei mountain no mommy de na oka wo asembia yo mi de nyankopon ase omo mo de achede ne be awurade nhira obi a nye obi akoma so ade ma no ebedu afesese no no mo nya sika bebre nyankwane ahode wo Yesu din mu amen yes odi akọ House of Faith Ministry Reverend Nicholas Safo ono na di nyame asem a emu hwam eba akọni asaso obi bia da oboaye ema Asem Mpe Nipa dwumadie yetumi ade aba na wie ye beda ase